na mentum me de bia ewie ti me da ho da me ni beku me te we na me ni beku no se me koda kura na misuru na me be to wo ni bi na me de ka ma ho no saade no efi ho besinle ma hu bi o se wo kire me se Psalm 91 na akoto na munkum na na eche munkum na na eche wo no sisia no fa bi oyo na me bi o besinle anti pe so kire amanfo so se oyo no so eye adwuma papa we de tiefo mo asomu a medam ase me buy no answer me say me nto oil ni Psalm 91 91 me de bia na mentum me de bia ewie ti me da ho da me ni beku me te we na me ni beku no se me koda kura na misuru na me be to oil ni bi na me de ka ma ho no saade no efi ho besinle ma hu bi o se wo kire me se Psalm 91 na akoto na munkum na na eche munkum na na eche wo no sisia no fa bi oyo na me bi o besinle anti pe so kire amanfo so se oyo no so eye adwuma papa we de tiefo mo asomu a medam ase Me amsume no ene bible asabi asofo edikina kwanchen e preachi say me de esikan akowo fomu a papa ya wasuri ono hweli papa de hin sabi yankopon a hata so ya sabi odedakro ese wiase no on simitu super say me disikan awo ho atu ana nka so abosom sunku sabosom de me ana me so ntin me fum so a obekumi ntika so munku so bosom na me bisam didi bosom so a because this am to yi my brabo a me bo no sabi me sunsun ma me sum nipa nti suma na ma me aduane di nti so akofa o munye den onkume o mun nka so onkube o mun kume me dase eno ade na nipa adom ko ho no enye ono nkwa na ka obie na ade ho so boni na bo aka sa aka na akofa sika ko no ade me pa chewu hwana no nkwa fumo wono de di kan no wono ena na kwala ena soft coffee so aka ho wono so ne droba ena me maame nipa se ne ko ho enti ni ye nipa 4 na 5 ena mko ne ko hwe ne anajo me pa chewu ye kwa ahomache omo no mko nyina no ho na di ka ko me maame de say asase aye doso kasagu microphone no yen me maame de asase aye doso enti wono de anything bia ko apart from me maame nipa ko ho eye num na mkoye adina aka na ade ho so bobo me pa chewu ono na osi obetumi etu ade no ena we nu so on say eye spiritual ade enti obi ntimi enko fa saade no at once ena me nyintum obetumi akwa abra ni mu hwe ade no esi ho ache minim nenso obetumi fa kira akwa abra wo nim me pa chewu ena me kire wo say wono na obetumi ya yesunsun ade enti wono na betumi afa wono na omkwa na obi antimi ko fobi ko yesunsun ade nkotu se wono na ade na ka se wonkotu eno Matias embusa se ono ekwa no obi antimi fa nchi ko fobi ko yesunsun asem sunsun mami yankuma de be nkotu gold no tabi adan hwe me ma me se wono wontimi nkotu sa yenya bro mfrim o ma kan so ena wono se no ntina me de so bo woni je yenya bro mfrim yenya no wa mfrim o ma kan so so bo ebo endo tinie sofko meba akola no meba yenyi eno wa mfrim abrewati yenyi mfrim e ka nipa sai e ka nipa 4 nipa 4 ma se na mema sai ema 2 ena mema no so 3 very good ene ye koye nti aka ka ho bi nyama no enwo yensa ane nti aka fi mu ahwan ko bi ena me ka se sofo no e dropa ena aka no so akola is aka akoda be pa chane adina ho so bo nyina emmo sofo no mum eno na saada na ye baaye no
wo mo ka kire me say sada no ye ka kire say me de baako Hello, sir, poor sister Prostas, hey, if I may, I for another from hey. Men so me dog way. I will walk so small, men so me dog way. Yasi mo sound no so baby. Sorry men so yasi mo sound no so baby. I won't yasi mo sound no so baby. Men so me dog way. I will walk so small, men so me dog way. Yasi mo sound Ho links zombie来say say大喊你嗨crocodile la zombie来so ho say san sin ko ito ni boy man kumana na ijai wusu sai lai tweet zombie for me enua na metie de bia ho empanense sade chena se yante asefofra yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bona tete me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se mehunu ya nka sa obasa asabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si unua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisiti ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampemra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo Dagon, maybe nko. Show ni ane show ba ne show wa damfo adesha mabia utie ensha 104.5 FM. Midi dia ja usi mampo kontonji abo ehia kumana na wakasi bretu ba gonga. Jatani ni eni agusu tiem ewo Nhyira FM. Ewiase Mu Nsem so se mon tente radio kwan. Keviat probi dan ko so hino ha. Sanso na. Ni producer Nhyira ampofu etamachi. Mansabu afo kwasibu afo brekum na mwono ha. Enche ogoroba beka ho na agrono ayede. Yesu sumse mwani headquarters nsem dozopo ahemfie Dorothy say Facebook aye Nhyira 104.5 FM YouTube aye Nhyira TV omodia na muntu mpeti na manfo nsem hudo de mfantu ya hofo India spiritual doctor ha ye kabum na di Ewiase Mu Nsem brawo eni enta fi samre ko lisa bebo nondu yeso nkonya so ama ogidi brown so abeto aso de dikan ano de ye pa ano de ye ko sibu afo se pa na eba ha o pa chese and I'm can't say some refugee and Hawaiian bre and then you are the papa part 1 ebe ya sembia anye nyai wa konfobi sabe wadi nsemunu se de malam de ba eka no konfo de ba eka no sofo de ba eka no yesika ne etwa esikan nufanu atwa na hanso twa hambani ni ofuna umsebenzi matota Alright, no fasi mwakwaba. Papa mjimusu. Nati say. Bachoye. Yompacho wudi. Bachoye frame efia poma. Efia poma adi mfie say. Mendi 23 years. 23. Bachoye. 23 so what sounds mogrified the back and kazam chikasa sante. Sani yakano 23. Bachoye Debbie. Debbie ni say. Yakan Debbie. Ye papa. Yakan Debbie. 23 yakan twi say. Chindim bachoye minim. Na wo broni. Bachoye minye broni bachi kasa ndi amintine papa sa. Minim ankasa. Wonim. Bachoye Debbie. Wo ye de ani. Mi asantini. How free krobeso. Mi free Antwa Club. Antwa Club. Bachoye. Oya Maka Church of Christ. Ufre Antwa Club. Bachoye. Usufre he. Antwa Club. That's ramete. Oh, manya funny sound. Manya sambite. Ochamitwa. Na matu apetese obienti. Ufre krobeso. Antwa Club. Very what transmogrify no. O papa no ameti ase. Bachoye. Enu anu ye say. 9. Ema say na mema say. Ema 5, mema 4. Jo we adwuma ben. Pacho miye transfer. And they transfer.
Credit. Ebi na oye. Bachan. Oh, okay. What worry? Pacho, me worry by mini be manity. What you be on them? Bachan. On your one not in them. Bachan. Yo. So what's no unzenye? Bachan. So what unzenye? Bachan. E banisa. Ewiase Mu you kasa. Pacho, na me name a phoneti. Nti to me bi me fi ma we fo nchen ne me nan fofo ne na eti. Nti kura me ne me nan fofo ti suno. Ena me koshia konfo bi o. Konfo usu. Ena Konfo hwan? na no usu. Ye urade nyankopon. Edi nki mfa nkomu ne no de kokom yi. To aso. Nti me koshia no na me ne neti. Ena onso baby o tipan ye kwaman. Ena ye ko kwaman ti ye ko kwaman no. Ena o ka chere mi say okwa akoya ade e wo kwaman sum nti mi nkogya no. Nti ye ko ho no ka chere mi say mi mfa sekan na mi nini si say mi mfa na chida ono so mfa ma chida. Mi so mi di na chi na mi so mi ye sa ade ni say mi mfa na chi eda. Ono so kan bi se ono so mfa mechi nti dana na me fa ka ena me sa ba Sofia manko hobiem minu so mi koshia bema menene wo me Facebook na menene ntem ntokwasi na me jan life man na me so ono so jan me kom baby de to so mi ono so saa na minu so menene jae de to so mi ensen de on na menene ti ewo wanchi nti ono so na juma nyina sei onye juma nye nti mi so na me ko Pentecost mpaibo ena mi ko honum Pentecost nti ya da bia me ko hia no na ya me kama asem kire na me se eda ma sunda ye bi na da ya na me nti ase ena obusa me se da ye be na me se me sunda ye na me ni madam fo bi me so me na okrom hia sei na makoji ne ba nti mi ko no ka che mi se ebe ya o se afia fa akwa ni si o na be fa ba na misim di akwa ni si wo nti mi ne ko na da ye ni mi ne ko na ena ye nam se pamprofo bi nso da wonti ni me ko pie nso bi na mi se Lydia nso be pa de mi ntwo se afia ye ntwa na me ba na haya na me fa bae na mi se nso be de mi ntwa nti ye twa nso no da ye ni mu no ena nso ni bufuye ene ebu ntwe ne yepa nsu na cho se yepa ne chew ene osi wontie na mimi kunu ko ba bi se onfa takramoa emeya ade ne omombo ne ho ban wa ma meye se mema anya na bo ade am na nya ade am wale besi mi yeda nti yen sori na yenko ene nsu ni bu be se nsu asa abo na obo ndin de me refi ene osi se ma me na pedi am na enya ade am ho beto me da nti meni tie na mebo me da na oka che me sesa na tie dia meni obia nya bibia osunsun ena me ka je se meni obia ye bibi na ayapam ene yeye na me mebusu na me ne kwa meti mebusu bebrebe ena o se sa apam na ma ye ne se man kwanko bleki enya dia ma wale besi me ye da me ne nam sa nti me ko bleki nti da no me titiwa na me ye se me bakumase ena me bae na me koshia blabi eno no so pema sem no busa me se afia de na waye di na me se bla bibi ha me no se de be na ha ka kire me ena me ka me sem no se on de o ma mi ska kra se me fanya adwuma ska ne ebehye nti sanity de do betima ka kire me na se me fan ko inhila o mo na betima aboa me amasa de na me koyeye no me ho betem nya sa de o ma mi ska kra se me fanya adwuma nsu no ebe ma iskana ahye ena msiyu na mekache nse sanity dia ena meba ni se me di ba Nhyira se omomboa me na sa apam na me ne konfo ne yeye no yinkotwem ampani apam me de ba ye no mo so je me feso ena okache me se minim bema no na me se bema no de me fini chen ache na o se me nkope bema ne number mra mi si mu kope bema ne number ho de mogu ye Sifa Benja, Benja, what? Would you be? Medin de Fiapuma. And Fiapuma, what didn't you say? Medin fear 23 years.
Amazugupanye. Give me a relation now that damn Danny. As a relation now that damn Danny. Zero Goronia Makapazro Goronia, but Catania would have Tibabu as on. Zeverco Dunazo Yagima Amoko Dunazo Molay. Doban. That's Ramit, almost in Jim, a poor matron, what? Miss Amakwaba. My chim, Joseph. Inti, Asamo can die. Also, Kushia in Shubi, Nadia and Dane, Bugo to your diet. Pachana diet. Yes, a question in Samra. Mamma Casa Monwesi. Timber and some anatomy, what? The Busan Cosano Yan, why? Pache you. Comfort your friend. Your friend will comfort Osu. I will Crubeso. Or qua mine. What's what the cow? I'm my oh, what didn't you say? Me we no menya 18 years. Me bapenina. O course, Kaka. Me pacho man ku school in new class 4 mpo. Na ujaye. Pachai. Na because you are to Basako man in a coway. Quano bana bema. Oye bema. What didn't you say? 5 years. Tis a brand in a jai. Pachai. Na confu consum no sikujano. Ai, no simi kujano. Na umprano. Na me mpinano no. Nseme no kachi wa kujinechi. Media na minim se bia opeminenso okupe bia omamiska afesu so eto de bia me se onimi sia so wo mpemba wan bi na no anka che me se opemi afe no ka me se afia me pe opa ena me se yo mati nti o sha se no sikoja no ko bi no ko bia o se mi nkoja no oba ofie be frew omba me fie ba otimi suma se ye me frɛ me mbra se be sikoja no pachan oh to the bia o say sometimes e be cry so ya de obi abaniche na o ya de otimi be frɛ me na bia meti wo na o ye obi a o ye de e bia obi abani ho ebusa ana se bia obehwehwe ne nsem to bia san nsem de ya ne minim biso na meti wo no me owi a na mepi o se wo kwa me simi ko me simi san ne ma na ya na misuro the chance na hwebi ai na konfo na do ni bu odi mfie be zan ni fie de minim sisi a o so ya brantie hu akokura hu o ya brantie by sisi a no o ya ode o ya brantie na o ya brantie ba o ya brantie isa brantie o to otwa pu abi oni ho na epani we wa chain oni ho na epani minim blind fie de bia na blind be na chain na by sisi minim nim fie. Okay, into oya de bia no asuma se be chance na be hwebi na ko hwebi na sorry ko bachai anti o ka se be hwe ade na branche mpresen anso o de ko nzum ho oh to the bia o say what a word you bebrebe etimi ko imene ne kura koda Sofia Saman Munta Castro mene ne koda Sofia Saman if you shim if you shim sasa imentiaze sena ye ko baby hina mukoe minka ni se baby no on ne konfo na me se mintimi ne have ses ewo aboso nanim na no bi on se o pe onye o hwa ko jan baby o se me na koda boko de so ka se ko jano na on ne koe ade samu pachai mukoda he ekoda asamai Munta Castro efie ne de minim de hotel na say den enye hotel by o say ne na bi efie na ade asa baby odi ko no mukoye de o ye kodai o ko tina na say mukoda no so ka se ko jan baby o ko dwabo o ko nhyiemu o ko tra obi be ye busa wo ena me ka che no say ene de be da ha no me say wo de monsieur no mintimi ne na ho eno say ne na bi wo asamai Munta Castro nti yenko ho eno ko no ka che ne na ne say ne nua ba ne mi nti ena ne na nti abla ne na tu fi ne mpaso ebe da afom ne yeso da ampa ne so nti yes na say ye di mpamaglo ni mpamagransa msewa ni mpamagro confession on super wo ko je mana ko ye na busa wie ma ko da bi se ye di mpaso agro mpaso ye di agro ho
Ewiase mu. Nchena wudi mpaso agro. Nchena di mpaso agro. Wadi kan ka wo baako. School su onu class 4 na oja ye. Wo mfa nyesu ehunu. Se comfort mi nkoja me. E kodi mpaso agro. Na bo na mbo. Ha? Satan na minya. Ju share conference na ko. Pachan. No ni mbema. O na mi ni mbema. Te bema ni gina we. E gina so pe me no ni mbi. Wase Ha? Ai. Ti unu konfonu kwa de sa mo no. Nipa no o catch sen de ne o. O catch ne na ne se ni nua ba ni me. Oti. Miti. Se ni nua ba. Ai. No tu mpase mo nkoda mpaso. Achai. Na mo da ho na ye den. Nti. Ye di mpaso o emene ne be have ses. Ma wa ya. Ena nua ne na ne ka se obi a o si wo nua ba no. Ena wo pese wo ne ye bibi. Ana se ono nai. Pacho Debbie. Na ba na be ma. No yo ba. To da fo nua na o tenkura. Na we su dia swago na pa. Wanya ho wo se nua ba, watu mpaso so mo nkoda mpa no so. Wo da fa mo dai. Ne so mbo bodo, so mo ye dai. Anyo asema. Na wo atam ku de se obi azu nua ba. Na we dia pa de wa anya de. Na we dia over the bar, we dia mama red card. To aswe. Bo afu microphone dum no. Yen to aswe. Enti. Ye free honum no. Ena ye san free ye buy. Mum free wanza. Na ka kire mu se we obi azu nua ba na mu ye sei. Na bo sei. Na dia san dan de na. Be sei. 7 crachem. Na na dia nsai. Chade sa na dia onna. Ba na isuma ba no kan de na dia san. Na isuma ba. Ti da mu mudum kania. Ai na lights e dum kania. Ti na oda fom na muda soro. Pachai. Ti konfoni ye ku de. Na si machiwe. No ka sem be kire o. E woni eni nkomo. Bye. But ye bye. But yet was enti eto sumi Mutu ade so. Na ye da honum enti ye sad ni. Wasi ni nua ba ne o. Me jabi mbese obume emume. Fami nko su pizza. Ka bi slow motion ye nko no. Sewa. Na pagya ntia ka se obi asu nua ba na mu ye seyi wanyai. Ena ye sa chia ye ho na me se onana no hu ye enti ye na. Ena ye dai. Nti yansan hia yansan have sesi biem na de echi. Anesa mu di kan ya ba ko anso woche mo. Awura de nyankopɔ me twam ho ba se wuti Ewiase Mu Nsem. Doso papa. Say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, and Ewiase Fanaba Bia, Towa Bubuano, and found a baby hour, yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Ni here is over testy NF, Ako 8787, ye veto 15 pesos per udem, near Kosu beer, yet Manu phone so. See your good Nsem, a dread Nsem, and Niji Nsem, and I knew to piano, yet the bro some procra. Nhyira FM, a one day. Abusuafo Nhyira passport die on Nhyira 104.5 FM so the family Moses and Tribunefo obetuma family PJ Mose Monday to Friday 9:30 a.m. to 12 noon, Saturday from 9 a.m. to 12 noon. Yetenase Ewiase Mu Nsem ye hinte enuanom ene de ba anya me nko na me de ba the effervescent ayala wa ha the Nicholas on air can one kakra because or casan sefan and can be espresso boom na no I am more in-depth analysis than set fun because oh me who say top players be the most experienced heavy Clementine who ha But this will be Chelsea last season, and I can repeatedly time with that number. Say Chelsea basically the problem was the defense. The other time I make about goals almost share about as many as best 60 goals, considering close to about 50. We have goal difference just a little over 15. And Nuhu Adams, African football expert. Over the weekend,
ana South Africa league no with me ban we on say COVID-19 breaks nearby no more breaking league no for close to 3 months and almost a resume no na Kaizer Chiefs LED Mamelodi Sundowns 15 points and in 379 days and Kaizer Chiefs are that's as leaders of South Africa league no eba man no dia Gabi Turam, the foreigner. Well, okay, Nhyira 104.5 FM SO NE. Ebra so ye rem kakra na fe ya confirm so. Efisem so Chanso and Richardo and to Ekramu. Half about management and so it me etna say na omuchia ayakata womo so omo manager na say agent wono na epe abrante fe say Kofi Koji na cheso no so wuramu and so obo ayakata Pakuma Sido and Pakuma Sida Nhyira 104.5 FM one number one account radio station and a Royal Care Clinic I can Royal Care Clinic akofa pakum capsule and meme grab asimin kan chose and back to say that was it there was sida ni na ya deche. Yes, oh, yeah, so before phone. No more watch your videos. Mabako, Asaniako 0548 356220 0548 356220. No one dear dance here. A pen of a boo. A young tour. And I said, would the bed? And I saw the enemy. I rinse them up for Pakum Castle. We are weighing in area. A Chedian Dawson. A Chedian will be a flash screen TV, tabletop fridge, fan, iron, kettle, blender, mobile phones, multi TV digibus, and in addition, account. Now, what are you weighing in area? Chedian will be brained bone. Yes, so you answer what you send the video. I call 0548 356220. And more rain says, my back, Pakum capsules, Mimpo, and a mini. That is saying, you mpacho wudi. Bache frame Efia Poma. Efia Poma adim fie saying. Mendi 23 years. 23. Bache. 23 so what sounds magnify the back and get them chikasa sante. Sani akano 23. Bache Debbie. Debbie ni saying. You can Debbie. Ye papa. You can Debbie. 23. You can cheese saying. Chindim Pacho minim. Na wo bruni. Pacho minye bruni ba chi kasa ndia mintine papa sa. Minim ankasa. Wonim. Pacho Debbie. Wo ye de ni? Mi asantini. How free krobaso? Mi fi Antwa Club. Antwa Club. Bachai. Oya Marka Church of Christ. Ufre Antwa Club. Bachai. Usufre he? Antwa Club. That's Ramete. Oh, manya funny sound. Manya sambite. Ochamitwa. Na matu apetese obienti. Ufre krobaso? Antwa Club. Very what transmogrify no. Wo papa no ameti ase. Bachai. Enu no mo yesen. 9. Emma say na mema saying. Emma 5, Mema 4. You we adwuma ben. Pacho me transfer. And they transfer. Credit. Ebi na oye. Bachai. Oh, okay. What worry? Pacho me worry by mini be manity. What you be man them? Bachai. Onyo one not in them. Bachai. Yo. So was no unzenye. Bachai. So what unzenye? Bachai. Ebanisa. You has made you kaza. Pacho na me ma wo foneti. Nti etomle bi me fi ma wo fon chen ne me nan fofo ne na eti. Nti kura me ne me nan fofo ti sunu. Ena me koshia konfo bi o. Konfo usu. Ena Konfo why? Na no usu. Ye urade nyankopon. Edinki emfa nkomu ne no de kokom yi. Twazo. Nti me koshia no na me ne neti. Ena onso baby o tipan ye kwaman. Ena ye ko kwaman ti ye ko kwaman no. Ena o ka kire me say okwa akoya ade e wo kwaman sum ti mi nkogya no. Nti ye ko ho no ka kire me say memfa sekan na me nini si say memfa na chida ono so mfa me chida. Me di na chi na me so me ye sa ade ni say memfa na chi eda.
ono so kan bi se ono so mfa mechi nti dana na me fa ka ena me sa ba Sofia manko hobiem minu so mi koshia bema menene wo me Facebook na mnyini ntem ntokwasi na mejan life man na misu ono so jana me kom baby de tosu mi ono so saa na minu so mnyini jae de tosu mi ensen de onna mnyini ti ewo wanchi nti ono so na juma nyina sei onye juma nye nti mi so na me ko Pentecost mpaibo ena me ko honum Pentecost nti ya da bia me koshia no na ya me kama asem chire na me se eda ma sunda ye bi na da ya na me nti ase ena obusa me se da ye be na me se me sunda ye na me ni madam fo bi me nso me na okrom hi ase na ma kwaje ne ba nti me ko no ka che me se ebe ya o se afia fa akwani si ona be fa ba na mesim di akwani si wo nti me ne ko na da ye ni me ne ko na ena ye nam se pamprofobi nso da wonti ni me ko pie nso bi na me se Lydia nso be pa de me ntwa wo se afia ye ntwa na me ba na haya na me fa bae na me se nso we de me ntwa nti ye twa nso no da ye nim no ena nso ni bufuye ena ebu ntwe na ye pa nso na che se ye pa ne chew ena o si wonti na mimi kunu ko baby se onfa takramoa emeya ade ne omombo ne ho ban wa ma meye se me ma anya na bo ade ama na nya ade ama wale besi me yeda nti yen sori na yenko ena nso ni bu se nsu asa abo na obo ndin de me refi ena o se ma me na pedi ama na enya ade ama ho beto me da nti mani tie na me bo me da na o ka chi me se na tie dia mini obia nye bibia osunsun ena me ka jin se mini obia ye bibi na ayapam ena yeye na me mebusu na me ne kwa meti mebusu bebrebe ena o se sa apam na maye ne se man kwa nko bleki enya dia ma wale besi me yeda me ne musa nti min ko bleki nti dano mititiwa na me ye se me bakumase ena me bae na me kwhia blabi eno no so pema sem no busam se afia de na waye di na me se bla bibi ha me no se de be na ha ka kire me ena me ka me sem no se on de o ma mi ska kra se me fanya adwuma ska ne ebehye nti sa ne ti de do chemena se me fan ko Nhyira omo na betima aboa me ama saa de na me koyeye no me ho besom nye saa de o ma me sika kra se me fanya dwuma nsu no ebe ma sika na ahye na me siyo na me ka chen se sanete dia na me ba ni se me di ba Nhyira se omo boa me na saa apam na me ne konfo ne yeye no yinkotwem ampani apam me de ba ye no mo so je me ofeso ena o ka che me se minim bema no na me se bema no de me fini chen ya che na o se me nkope bema ne number mra mi si mu kope bema ne number ho de mogu ye se fa branch o ban sha wate udi ni bio me din de afia poma wadi mfie sai me din mfie 23 years ya ure dikwa bugu ya za amazugu panye give me a rana siasio na wala da damle dani aso rana siasio na wala da damle dani zuro goro nya maka bazuro goro nya baro ka donya wude digba bugu ya zo zebele ko duno zo ayegima amuko duno zo molai do ben das rameti omuzimi njim mepo amechire mwate medase mesamo akwaba machi mijuso nti asemo kan na edaye enye osu kushia nsuo bi na de bu koto na edaye bachara na edaye yense ku achi nsamra mama wakasa mo anu asi timbe nsam anatomy wate ibusan kosa no ya no why bachi you conforce e fani sai ye friend comfort owusu wo kru be so o kwa man osu wodi kan wo ai mawo wo no di mfie sai me wo ye no na menya 18 years me bapanini o ko school kakra me pacho man ku school en class 4 mpo na ujaye
Bachai. Now be kushi or 2 basako man in a way. Quanobana Bema. Oye Bema. What didn't you say? 5 years. Tisa Brantel in a jai. Bachai. Na confu Kunsum no Sikujano. Ai, no simin kujano. No, Plano. Namin Pinano. And some men no catch our Kujinachi. Media namin nim sebia. O peminenso. O coupe bia. O mamiska. Afesu so. Etu de bia. Me say. Onimi siaso wo mpemba wan bi na no anka che me se opemi afi no ka me se afia me pe opa ena me se yo mati nti o sha se no sikogya no ko bi no ko bia o se min kogya no oba ofie be frew omba me fie ba otimi suma se ye me frɛ me mbra se be sin kogya no pachan oh to de bia o se sometimes e bi kra so ya de obi abane che na o ya de otimi be frɛ me na bia me ti wo na o ye obi a o ye de ebia obi abane ho ebusa ana se bia obehwehwe ne nsem to bia san nsem de enemy bisu na meti wono me owi a na mepio se okwa me simi ko me simi san ne na ya na misuro the chance na hwebi ai na konfo na oni bu odi mfie be zan ni fie die minim sisi a o so ya brantie hu ya kokura hu o ya brantie by sisi a no o ya brantie na o ya brantie ba Oya blantie. Is a blantie or two which are poebi. Only 1 penny. Where what chain? Only one penny. Minim blind fear, they be na bland being natural, but you see, minim fee. Okay, into your debut, no, as much as by chance never heavy, no, could be now sorry. But I. Auntie, or can say, be share, dear, na branch and pressing, and so do consume. Oh. To the bia or say what a word baby it's me call iminini kra kwada Sofia Samai Munta Castro minini kwada Sofia Samai if you shim sasa mintiaze sena ye call baby hina mukoe minka ni say baby no on the comfort na me siminti minini have ses ewo abosu nanim na no bi on se ope onya ohwe akogya ne baabi o se meni nakoda boko de so ka se kogya no na on ne koe ade samu pachan mukoda he ekoda asamai muntakasro efie ne de minim de hotel na say den enye hotel bai o sei ne na bi efie na ade asa baby odi ko no koye de o ye ko dai o ko tina na se mo ko dai no so ka se ko jan baby o ko dwabo o ko nhyiemu o ko tra obi be ye busa wo ena me ka che no sei ena de be da ha na me se de mission no mintimi na ho ena se na bi wo asamai muntakasro nti yenko ho ena ko no ka che ne na ne se ne nua ba ne me nti ena ne na nti abla ne na tu fi ne mpaso ebeda afom ne yeso da mpano so nti yes na se ye di mpamaglon ni mpamagransa ni mpamagransa mshawa ni mpamagro comfort on super wa ko jema ko ye na busa wie ma ko da bi se ye di mpaso agro mpaso ye di agro ho eyi ya yasem nchena wudi mpaso agro nchena di mpaso agro wadi ka ka wo ba ko school su onu class 4 na oja ye won fa nyesu ehu se comfort mi nko jame e ko di mpaso agro na bo na mbo ha sata na minya wo ju share conference na ko pachan no ni mbema o na mi ni mbema te bema ni gina we gina so peme no ni mbi Ose ha ai na mi uni konfonu ko ade san mo no ndipa no o ka che sen de ne o ka che ne na ne se ni nua ba ni mi oti mixi se ni nua ba ai no tu mpaze mo ko da mpaso achai na mo da ho na ye den nti ye di mpaso o emene ne be have ses ma wa ya ena nua ne na ne ka se obi o si nua ba no ena wo pese o ne ye bibi ana se ono nai pacho debi na ba na be ma no yo ba to da fo nua na o tenkura na we su dia swago na na pa
Wanya ho was in Yaba, what you pass on Munko Dampanzo. What have one day? And then there's one bobo, so many day, and you are somewhere. Wọ́n ní ọba anyam ẹ̀yọ́ na ẹ̀yìn ọba no. ẹ̀yọ́ na ẹ̀yìn no. na wọ́n na ẹ̀yìn no. mepaache okodi bẹ̀ṣẹ̀ dabi ara meka kyerẹ no. ọ̀pẹ̀ni rastaman ọ̀kyẹ́ wọ́n ní ọba anyam ẹ̀yọ́ na ẹ̀yìn ọba no. ẹ̀yọ́ na ẹ̀yìn no. na wọ́n na ẹ̀yìn no. mepaache okodi bẹ̀ṣẹ̀ dabi ara meka kyerẹ no. ayi mẹtìmí aka. ọ̀pẹ̀ni rastaman ọ̀kyẹ́ wọ́n ní ọba anyam ẹ̀yọ́ na ẹ̀yìn ọba no. ẹ̀yọ́ na ẹ̀yìn no. na wọ́n na ẹ̀yìn no. mepaache okodi bẹ̀ṣẹ̀ dabi ara meka kyerẹ no. ayi mẹtìmí aka wọn sama mi abẹkọ mẹ no kọ doctor yẹ kásẹ bra so wọn kọ emire bi ẹyi ká kyerẹ bẹ sẹ Ewurade Nyankopɔn ọbua yẹ dáa na adwojo akọ ẹnu ọpa mi kyẹw yẹwudi yẹ mi ọbua yẹ dáa na adwojo akọ ẹnu ọpa mi kyẹw yẹwudi yẹ mi ọbua sábẹ ne nyuru hɔ abẹ man ka kyerẹ mi mẹsẹ sábẹ dẹ wọ kan ne nya nyuru hɔ ọbua nti hwẹ bẹ tọ ne phone hwan mẹ ní ọwọ ni mẹ da baako pẹ ebu wa so kura baako pẹ mẹ kọ bẹ dẹ ẹmu n'ekyi wuti wọ ni mẹ da mpẹnsada kanokura sabe wala ofoforo me yoba na wono wa mienu kura wetimi no wakọ ibi se na ka je se obi ankọ na ho odene se na nokura obi ankọ na ho odene wokọfu oba na wona na enwe moye maya ne mama na wutimi kọ ba akwa wa ya de na we wudi ni obeso ogu no obeso ku han obeso ku abrante na ho odi sha ye ana da ho no na ho odi le sha e se ofu na wa twekura metambia me ne kasa say what me yakwa doctor report to was a me mama when me yakwa report was wonko mama nya pressure by force wa pressure dada na mama nya pressure aja usija gwong kajagum na tita da ko my ears are open to listen to your headphone ajay Mabeku mema Ewiase Mu Nsem 104.5 FM. Miri dia Ewiase Mu Nsem abu here kumana na wakasi bretu ba kwa me gonga. Jatani nie caveat ye pusu ahoma na ya fra comfort sia. Asem no nu ba bia obeto aso. Ade amona kwa onsum no anu oden ye pusu ahoma na ya fra comfort. Fa eyenka botwa mu na mabawura medima fa so ye babaduan si wura mu ho. Yakotu di pada bezifie ye bedi huduma. Menka ze man fans. Conforme how kebi atianko adofo tie for yentie yinka boyina yenhye ne nso bafo eje kese otoso enan eye dum hene sanso ena nana eje duku eye mamponkoso hene bafo adokese ye ono nso toso miensa eye asenkanfo ehene ewadum nana chiame akwasi ebua enso ewadum abusuapani kwami jan ena afi ye maame comfort free ye bedu owo Kumasi stadium ena odini juma sanso so ena madam Agnes Amankwa Boshen emabidin na edidi Felicia Boatin Ekwefriye Central Market ena udu juma Mercy Boatin oya de pamni Anthony Boatin dodona saumrane Kwame Sapon SK Lotteries ena udu juma afenso wa kasa oye wadjuma oye businessman Isaac Boatin ewo Canada brochi memu me no kase ensunum bi nsudin ena edidi swei Mr Maxwell Osei Ado enkane ni odini juma ewo KMA Mr Usu Ajemai Goodness Service Limited Kumasi Jennifer Ameyao Edwadini Alice Afra Ewotemma Eni abusianka yenyina de oyane ayeho so manfo so odihye ona de yenyina opani Anthony Kwamboaten ya papa enya visha eduochi ensia eye nhyehyɛ a abusia ye na edidi suyi sadumdum ya memende di anim ya ye abosumi ewo mini de tosu edu anopa no nan pepepe ne de amu atompam ne hwe na ne achi atwa adwo a na fei ne non kronso no ya ye ufusom de amano ewo eye Krofrom Colombia sa empotem wo na fei enu achi no yakope emu no krabe ewo Suofia Saman emusiye eye nhyehyɛ no yebekɔ na yakope emunu krabe na afi yabesi nkonya anu ye papa isi kasa eye pentobre kosi ne no nsia memenda no na afi ne kwasi adaso no yebekɔ na asia sɔre ewo Corpus Christ Roman Catholic asafo ye wo Nintafo na afi ne krakra no yekɔ na asia sum ne ba yabanya besi nkonya pentobre ni akrakra na chi krakra eye de nkoja tumie nyina yenkɔ na yenkoja abusia bia na toya ono nso edo abebo odom dagon medase na yebom kotodwem chance mini aba ye chane ne kunu na ho kan minia na makunta sapon pa na da for me nti eniasem keto abom kotodwem ye pa tada no minya gya me ho matwa be no pa me pa chonche we na producer pusu homo ne nsa nyanka konfo no
Conforce Fenanse, Yensen Yankan, to Buzorma, Nemoyan comedy for sure, including Comosi Madu, na Afe, any of us in Tuan Comonoso. Now, when the chance, Obia Henwanse. Or Boca, and you will be 8 more. Nana, Omutimo Deno, or buy nobody my baby. Took us when you call, not Jaco, for Malam, near the default for the Funda Camuano. Ha! Ain't Ghana Lanchim, some Sashawati. How much is I? Santana, Betty Gree, Tinto, Betty Gwang, Tinto, Betty Gwang, Batana, Santana, Betty Gree, Betty Gree, go, Betty Gree, Santana, Betty Gree, Santana, Betty Gree, Tinto, Betty Gwang, Tinto, Betty Gwang, Santana, Betty Green, Betty go, Betty Green. I'm not telling you. No, one will pay money. It does it. Hey, Santana, Betty Green, Santana, Evangelist, yeah, ready. Midima fashion ya kodwe ebua kwa agogo compass last stop but you see ho boy boy come si medu yo ye push up afla komfo no ye tio meda wasende wakwanya wanyama me enyumere Midima for heba clinic ebua kwa agogo compass last stop wose oyafo bia dima fo ne hwa gide ya wakani se gunu buo pe ena wuntimi fa ne mepiembo ho na sa wunyanka wonsanwu bo na wote asase we se subi na yale na hawo yale na tetewa kan wakoma to yem onyankopon di bibi pa aba be piem wo Ghana memo amasese wo bia wo yale bia nyen ni daso se menso na me yade ebeko entimi ka kire obi bia wo tie mi na anwumre se be piem wo agogo medima fo heba clinic Dr. Tam Daso Obia yali bi reba ho bia ye wotamwa yahye ede atoso enti wo be piemu ampa sa wo ba na doctor ka se 10 days ne enso no na wo yali ne 2 weeks enso no na 2 weeks ne enti be piemu wo ebua kwa agogo copas last yali stroke yesese stroke ana aye wo ko ya dia ko enko be 25 years ne oda from ultimate son na me see the one say obikulo ha oda from 25 years first week no ya mo bi diabetes yare ya mo bi andam yare baba jinu fo no so wate kakra so gu obenenu ma se asese wa gba adwama be no ba no wabo mi ana me ware na me ne nda kakra no me hwe kakra gu no nti wa kon akon enko yare omo yare ben yare ben na dem mama ne hwe gu wa hwe di na gu na de pu amwa no wa hwe gu wa di mfie sen edi ne no se me ka jana sa wo yem bi mu ameno de be face wate ya de be face so ne me ni bla be ma na je me ra me ni bla se nwa na me ko wa no ba ma no ba ni bi obama no ba ni bi o ma ka bom no ba no ba ma mi bi aware jan sha me ni bla me ni abre o na wa se fe wa araba no ai na araba so nya be ma me mi tia be ma na jo utia be ma na jo na de ko di sa abone no ne kakra ka pa hu abedwan me se ho na ball pa no me kwala blame na ye de ma me ho na de ma o me ma mi ni nua tinani fra no onim hu bi me a kwa be na fa so fe nani se mi hu ne nsonoma hu ne nsoma brebe na hu yi me hu so oyo nyamfo a obenya kateche kase pa ware no afin so bedi ye wabusuan makoba ne sa na me apani kra ma ya jimifo na me de me sakan ye na o se no ti wona o se nani no me a mfa so be na benya free so asan fa so de menya free me brebe ebi ni sai Osreme Oni se metime asu osuru jago so ma ho yagra me ese mani blora ni so ni bra ba den ya na betime aye Oni timi obi asu ofie ha wo ya honhom fi nya ha
Say mo adwen say mo be pa yaresa na kire say ba bia na me po be nko mo pam ma me nya da me koma ye kasti wa nko tumi bi na wasi Nyankopɔ tumi ntia sɛ wokɔ ebusafo ne be ma ye ya me ya na makote me hinta kakra an ma saba ye di Yesu mo jaka onim da mo dia ye di Yesu mo jaka onim da mo dia Yesu mo jaka onim da mo dia Yesu mo jaka onim da aka me hwene why Ese wo twame mpoa na me ya da woni me minimu anka me no kasa si tina me so ya honhum fi no timi wono so kai me kan play so ya honhum fi no timi wono so ana sa me enti na me di na anadwo no wo dan me di no my goodness me da no me ni age be ma no so ba ne ho ana na yura ho ado akalawe oni ni chia de papa esa horia na be ma jimi fo no so obo hure na ne ni jati akofom sa na me pa no tuwa wa ni mfie sen wa ni mfie sen aya asemo wa ni mfie sen na wanya mfie du miensa wa ni mfie du miensa onya du miensa na me fa no besina ye kasai na agusu wa no ba ma ne tete me o ma me kwan intimi ne ni nhia ntata so afa asase na ohu ba ma ne de anapa wi awimra na dwobia mesiso se me amedia ba ma ne ba na kwan mu na ma me no ma e ba sa ba ma me ne te krai se we hu meto o se onioma okun sa me nioma dodo kwan ba so ne sunsumo de mitisi anode ne sato ba so be dwampa me shampaya me mpa no dwampa ya sa ba da na me nioma ina sei on pempa ye na me de ye de mpa ya me duane wonim Nyankopɔn why asan de se de blabla ye ni why na sorry nti wo atu o kase wo ye dua wo ye samai wo ye motia wo ye den se me ya honhom a wo free hin be gura ne mu wo se me free hin ai e bi sa sem kase so ba se me kire wo dia wo free hin be gura ne mu me free na busuam na be gura ne mu na cha nyande amane we hunu pa be sisa abre be man so bibia fa nani so buwa nti mu yesa ne mo ni age na be man raho nti abusuani mo na ton ne ma abusuani de obi enu wa ton na mame eye mia na me ne nanti free ni mo fra brem sa o ma me no se manyi na free wa ono no menya kwan ne nanti ntimi de kan yo ma me no free ho okum ni ma me ya na mde no komye ya tina kuma wi akete adwa da wi a ka me no mfa so mote no sa ya ma ne fie ada no o fie sa me da kwasi ada Jada na ne sumaye eno bi na ka ba se na no awia jada awia no ibi na da awia ne ka yete ono so ne de but adum bi nti anye ye mo sumai ese nya won kwa na okoi da bi mi anam sumaye so for ne ti jagu mi so sa no me ko intaye sa me tie mi sa me ko ana se adan ye se ya je me do me ma me de ne ko ye anso sa ma wi amafo de bebrebe be sen mintimi nkan yo mo winipa to winipa nam nipa nam ne de pa na so wo baifo papa o dere pa bayi ne mu de hin jam twetwen ampare bie komedi hin a ginantwi fa bia soboyo ya ne ma na so de hin a ne mu de hin me baye ne nya atwem de ni bia nya atwem tina ye nya atwem yi na onya abode se ne edi nkomo na wo twabo mi wo say onya abode se kasa na wo twabo mi ya den na sa wan fa abotre man fa abotre yemra fom yen kasa yemra fom na ye fra osen me ya samo odi yan kasa se ne me boy fi se me nya ba ya na fa na nkwa me nkwa ne adi bi odi matias ye de ma na busa se ye fra osen odi de abena na sa o ka chebe man se fra araba san fantim na ye ka na araba abena ni araba no oh okay na be man de na araba yi bema araba nze mentias ye so bema not we se miti anadwudua antine fe you know ti wan kasa de o ye oba na anadwodu a ukura yirima dine fe araba no oh okay na e ba sunsum so e fe o san sunsum
so mo me media hima na chi o sa ene so yin paketwa tigana han ka ya baumia ai baumia oni me assist woni baumia me Martin nka me ni no nhuni da aha ne de ma na ekoso hunhum mu ana sunsun aye nim ka bi kiren so ye hunhum ana wotie san na okase zuba sam me kan ya hinta sam kiro na sam me kwani ategu mi so bomia me ade me abejewu wo wo nim ne ye wo me abejewu twa adwene ne jan ne be ware me wana si me do ye de de me ye den ade mani mu hu tanya na ye pe wo o jan ne be ware me de me gina so pa ya ne so pa mi afa be wo so bit me ware me papa cha de akeka nam kra me ko bisman wa shema ni bre why ne oku jimi fo no wa shema ni bre na oni ne wa asema na studio ha say machine go na otiesi menti ase aden sa emre na so se me de me nsaka no o mo so mu ya no mu de ni dwane okay nti me de na chi ba bibia me de na chi si ono de no be ye be ya ma no araba e refre hu me ategu no so sa ade ye so ni se beto aba e beto aba ho no ye hu mu beto ma han se ya mutu bi beto ma han ano de yam fancy nchen ni bra na yam fancy nchen sa honhum nyina se ye nyina ezamo ye yi nti ebusa se me pasa mo ka bi mame ha na odi me mo ka bi mame so nya me re mame na me ni obi amesa kwa na ne obeka dem ha nya de nwako obeka dem ha ne yese ho na me ko so ye dua so ye huma so ye kankabi so ye sama so de na obeka dem ha ha no last stop ha unti man so biom da si de she betum ya man nka me hanem retinti na nka mo stop o me ha Nhyira FM Ewiase Mu Nsem na aba no Ewiase de Ewiase Mu Nsem Ewiase mu tan si araba oni Ewasem oni Nhyira for Wasem o dabi mo de mitie mo kan mapa o ya honhum tie bi o sa ayo mo de nsem ba aha ntia mo tie bi ye tie sa ne nso ye fa ya ho adwen siesie ye ho ne enga bi no mo nyan araba o de ye mfa gronto nchen de pa na ohia na wagya na chiridi kachire mpata be na ohia so 5 cd ye nyimfa ma o dabi o na sai ono no mete kwada ye no aha na me san hu se me kwa me chemi ye obi awe se me hia na ifro honhom mu nti omudi me chinya ba ma gimi fo nso di ni chin papa se ni ntiama no wagya chidi kachire se honhom me gini ni honhom ye mfanko me gini ni pedua nipadua o de yesero na ntwe ko na pabeto ama wo e de pata okra eno ya nwi wo ho eno ya nwi wo ho ya mpe de na mo pe o de ka che ne kra ne na ye je ne kra no ye mfa na ntwe nchisa dabi adan she wo bi din da ba ne wadi akofa na ntwe ebesi se de amod ne mo ne ko amodan mo nipa ko amodan na ntwe ana odwan ana ponje na akoko o ne ko hwe mo je gwa nka o ebe yo de araba ye araba ede nyame di show kan de obeje na bomodi ani ntwama se de maje de amre bi atwa me kasa one be ma no mo ba pan ne friend na kansa akra no no fe pa nyim nyam hyira ntinka ono na anka de mo frase me fa no nso be ma no ejimi fo dodo no tumi so o susu ye no e be ma susu ye no na me yande no no waje mere na me ho akere me ne se bi oba no mpel oba ne mbom de wo ba hu na mo mpeme oba ne mpel ti no ko wa no nti odo ku no nti omodi agum wahu na ye Ewiase Mu Nsem we ntua bode ne man why badaruma araba eni am di show bye araba eja hwemanim awni mi di on me ne modin ada wo ye hwan me obi o araba eja to ye honhum ewura honhum asaba nipam nipa tibiem ti wadaruma bomodi a why bomodi a boy ne ja nchiri de wa bre nso otete wa hai ese ba mani gono ene de biu de pua honhum de duka kronya de beko nti bomodi a na uwi afi wa kire dura de bomodi ya de ase ya de nso ya de amano na make na ka de tu ye ba na gu nso araba na make bomodi a na gum yetuema wi na ya na we from so bye amobre we je se meni omu koshia wo araba nti utiwe ya asese o ma na ni afre ohun kwan ehun ba bia yi ni franso ya pa o ni kan ya dum nti ayo fe araba na nya me fanka me fra araba nti huhu mu wo ma mu de obi a me di ahindi achi me kwawo sinya nti uniba huhu mu dabi hwe ya ketesi apa oba hona mu de amanyin
Sa enti hu. Ndia ba wo. Obi wo honamu. Arabai. Eja. Unum so ye honhom. Nyankopɔn to so yura bɛndɛn. Na so onye na adwen so beto me so ra. Ya obeye nso, ya de obeye. Nka dada we mu si. Arabanti honhom ku asɔre bɛn. Ai. Ya so ne ato ne die ya ato ne din ayi anadwo didie. Nti mu ko dwabo a enyum bɛn na moto. Ya kwa die ba. Mu ko dwabo a enyum bɛn na moto. Ye ko dwaba. Mu ko edwabo a. Edwabo. Ai. Ya nyem no edian da so de ya hiem. Tu bi kakra mi ntie. Papa. Tu kakra mi ntie aba. Wazempa. Wazempa. Tu kakra mi ntie. Yankoi. Mamodi araba. Ese me ne honhom ahia. Kwa me gong jata ne honhom ahia. Araba yanko. Songong. Eja nyem ne de me pa che. Araba tu kakra. Eya manye dem. Eba zam zonye. Mama ya dam den. Eya manye dem. Mama ya dam den. Ade no abenda mas mama ya ndem. Mama ya ndem. Eya manye dem. Ncha mu guda mere. Araba awu nye dem. Awu mamodi ana eya yi kakra. Mbaja se. Gumna ja ye ntu abode ne ma na. Abwaze. Wadere mama na. Anya obia. Mana ame. Awu. Araba awu. Arabe. Eja. Araba. Eja. Mebo ukruma dia ma wate. Mebo ukruma dia ma. Nisi woni baje. Woni baje na afi wasakram wate. Araba. Wo ya honhom. Esi jata maba na mu. Tie ni nkom wate. Tie we na ya ba wate asotie. Nna kaminu se semfante fo mote brofosa. Emfante ni ntimi nka ni krumu ka semfante abrabrofo mem. Araba. Au manyendem. Au soft ho stance na yenka bibia na aboaje yemfa ma ne au genechidi. Ai. Araba. Eja. Jenim de twidam ponyankopon obo nyina. Mbochanyo. Chewala ni. Mbochanyo. Chewara ni. Mbocho. Chewara ni. Araba. Eja. Au soft ho stance na yenka bibia. Ai. Mbocho. Ati. Mati. Ati. Nti sese yenye de. Na no wanshisha iPhone nyama na mam. iPhone nyama. Nyo wanshisha mam. Medical na iPhone. Nyo. Yemfo adima. Wanshisha mam. Anu ayebaje. I'll catch it. Me shani high hell. Buafu I'll put it on writing. Chocho nyina fama no chocho. Chocho nyina nema oso hia no. Ye de setting the free no. Arabanya dem. Arabanya dem. Arabanya dem. I'm dem feel too much. Jancha mala me. Jata na kase ya manya dem araba. Imde a beautiful woman. I'll say kakra. Araba no. Mo. Ye nya betu be wo kuru kase. Ye gwa me gongo. Kwa me jata ne honhom kasa. Araba. Ausongo buafu ochocho nyina etio. Den die no ohia. Miss Meshani high hill. Na moto tan Na baje. Moto Nyanda sets. Na ni brazier sets. To boy. I'll go slow motion. Buafu msho. Amani tree. Ana to high hill. Ana to the pants. Messi anu na set. Okay. Ana dey. Ana meto wedding gown. Hey. Chocho nyina. See. Okay. Koi. Araba yango. Moto mpetia. On the ring ka ho. Araba phone nya odi anti hwe ni mu. Phone nya phone. O ye honhom onyu su phone. Kasai. Araba itio. Na moto pana mshishe egu. Den. Pai. Okay. Bag dado. Okay. Na moto na asinimazi. Na asinimazi ni toma. Chocho nyama nyina na yakoto na ndi abre no no January. Sika dado. Sika sei. Ya titi sika. Sei. Misesane kakramba. Sei. Simpua ka ho. Oh. Teku ka ho.
Okay, simple. Na teku. Na me fa embawa almost ready echire. Brother ma de bebo me. Na dey. Na menu aduane kan. O na iPhone de. Ne man do so iPhone de pa. Araba aya je papa. Araba. Bonsema araba bonsema ho. Eh so ya iPhone pa araba. Jina oni abri. Wo bema mu. Araba. Pa. Mwadi headquarters Nsem Dosopo Ahimfi live. Nsha 104.5 FM, YouTube Nsha TV, Facebook Nsha 104.5 FM. Mrindia Jausu, Mampo Kontonchi, Abu here Kumanana, Wakasi Briti Ba Kwame Gonga, Jatani Ania ATM Nsha FM, Ewiase Mu Nsem so, Samon Tintin Eradia Kwan, David Probi di Koswahene, Krebisuma Hene Ochikrom, Anika Cobra, Assemblyman Oha, Sansuna, Amansabo for Kosibuafo Ensofia, mi producer, Najay Ampo for Etamachi, Don Richard Diko Facebook Live, and I India spiritual doctor, and so Etimin Chepe, and so you bet diagonal. Welcome for to Akodem Rade, Nako Jensum, Akranima Bia, a Dinsun so bonnet abanaso, a Sefata, says a diagonal so needy friends. So Sanessa, what the book of yes, so I want to want on a crack. Producer Pusa Home, Nana na conference and income, na ye who said as na edu dia, ya tabino, I could jina him fear, na wako inano. Young Kahmanaso, Halley. Nana from Monsanto Pusa once uncle in Chivin and Cotua and Common so. No fast me some crabber. Enti emna madam panaso konfono eno dai. Pachan. Empresa. Ehyia mu mplemienu. Anadwono. Anadwono da bi. Dana ye no. Ade chinsa. Moko da fi ho a na tumpa so koda afoma moko da ho no. Pachan. One da mprenu. Dan ya na anadwono ya na mplemienu. Ade chinsa. Yo just one here. Nana mojo. Yeah. Na umpom tisana na. Ayala wuyo. Edasi PC from Ewiase Mu Nsem so oje ya so. Ebacho wudin. Oje. Ebacho wudin. Mi ji. Pachan. Efele kwablis. Kwabna uzu. Nesamusa wadin fiasa na. But don't say. Ebacho wadin fiasa. We were 27 years. Enfie aduane onsom. Wunim upon Gloria. Yensan ko nche biom na yenko diagonal so nsemi enti adana jo moko da dem ho na ona tu empaso ko da fam no ona dai what am ko da say obi azu dia na we dia fa de wa nya de na we dia over the bar we dia mama na o mu no to aso ba konfo so on se ope yen to aso enti okasa na oboa ye fi mi say dabi oka de on kan we Busa se wase ope. Yes, I feel ye buy. Mum free ones. There be ones. Na ka chem na hade na uja homa na ba na mu yesi. Na bo say. Na di answer. O ye dwo na ofe betra me nche ready e koso nyankuma de se oja go so ye den. Si oguchire. Nyina na ohwe. Nti amodwum se konfo wo to made no akoyo bibi. There be a face. Mati ensan ko ahman so. Na me sam wadwo. Hale. Na otimenka. Na tonka. Na ibusa se upon Gloria unim no. Upon Gloria. Ni patrai. Ba mi sabe fudi ne bi ni uje bia. Ndi mfu bidia. Efia de na unim. Oze. Edi me na unim se de fra no. Ba mi no oba ye me fia mi se efra. Menti unka. Efia poma. Se me fia mi se efra. Mafia, odi ane no. Ba ga ye de na me ready. Balaka sushi. Uchi obari. Jo kan se, wa modia tabi na ko jira nsum akodi mojafra. Efri ho ne ho nto no kra. Ezi wa wade ne nso wa ne nkoye. E ba ne se ne ba ne sa. So nim se musu kase. E se tabi ko jira himfi na ko yiwa no. Ajay, asema me ba che mo kan. Ti mo kan.
girl oh Joanna why Obama or Kazashin. Me I don't okay look at me I go back to the Michelle oh but Queen what is Michelle I don't meet you I know Obama I say maybe what I was young fool but mammy oh me or the mammy had if to was young fool your transit is it say Mimida, Womla, Naka, also the Bushon Friday, Emla, Yana, Yanko, very good idea in few. So about Camilla, Okoya, a bedroom, and let me blood, Nijana coin, a man's Kenya man, the boy, so we again of the kind of way. A general coin, maybe I said, oh, on the way more to Timai, to walk up at the ordinary. I'm at Casimir, I won't get, what is over for Bushon Friday. Ever. Now the person says again the aside about the Nana, I don't know why. Okay. The audio to Swire, wouldn't could Jensum, I could do Mujafra. But I mean, if I said gay, I got me by your mobile. But then, girl, if they want to meet, if you have to look out, girl, let me so suddenly every day. Then the name of I tell me every day. I said, who go shoot a woman already. I said, I don't want to get a little and no buy them before we share my kind. So on a catty of West Side. Then was a girl as a baby Joe, I will take time. I didn't enter a tourism. The yes and the clear air back. If yes, don't see, sorry, what will be baby Quasia? If yes, the yes, show any back, would you rather go away? Nana, yeah. Also, obeying a show, Samuel Kodimujafra. I tell her, get about money. I want to say, when they are West Side. Women and 1 penny. If I told, maybe I'm a bit. Na, Mammy or Tia, where I was on for, and that's where I come for. What's it? Mammy or Tia, I was on for, and that's where I come for. Mammy, dear. I'll buy you on in a good Mujafri. Daddy. On your comfort. Daddy. Na umprano. But get it, you shoot it. Na umprano. I'm in bed. What's in the pet? I'm like, I was the one in the pet. What house is done a young man, no better on chain. Would have been a echo baby. Hello. What do you mean? I saw again. What didn't call baby na dear son, who could damn pass, Mudawana, we found in the Kodae, once in the pet. You are canon. I saw you all can. Aye. I saw a girl, you are so that you all are, with your walker. With your walker, Midasi. They do the a J. Yeah, and say, I saw a charger, so dear, may fancy me only be all the woman. They do much frame. I'm Mr. The Ben over the Ben. Okay. The Ben over. Is there no? Memeda in Yajuma. Or Chinabra in here. Aye. By chance, about you. Nature me could baby, he now go. The quiet Kajima. Young Fasha Jordan. Okay, you are. Into Jordan, no, Shana, with your wife. The Vajo of Amati. And I'm not the track a cray. What's it? And you not the track a cray, what me a crack. I said, you know what track a cray. Sir, there. One maybe. Look, when you see who are you, Jack, where are you? I don't know. I never seen my two. What you from so to me as a wire? I said, we made a material in the crate. Young Fankunko, Yami Adma Jordanus, and men say here, why? What's it? Yami Adma, Jordan, men say here, if you Hawaii. Yo. Medas young Fankunko, Nana, so about Jordan, no betrim, as Sima Kodeko said it 10 years. Anwa kasaban ho ne abusuafa trust and community asem no hu di nti o de ba wiase mu nsem so no fa asem samu akwaba eja odu ko gina nsum de ne sie odemi ko gina nsum ho no
no okoya ade wo ho ena osimi nkogya no nti ye kwai no ka kire me se menji sikan na me ninsi se me mfena chida ena meji na me kan se me mfena chida onu so se onu so mfa me chida nti so ka se my menina busuafo aka se ye kwa akodane a me ko se me kwa kopene number na da na me ko dru ye no na me ne kasa na me enzu mo ni si ye o de sikan ma o ne kotokro ba we bia ase moja ewo ho ono twa moja ne ye ho me ba cho da bi ne wo so dada me ba chan na wo gina nsuo num men gina nsuo na nsuo ni a na susue ni ti mo gina nsuo na no umienu me ba chan na obi a won se ope na o se kodin si a okodi adan o so wan se ope nanso menene wo ho no oni no ho se wo se wan se ope oni no ho hin ehin na mo wo na o ma miska to aduane di na yo mpran no me ba chan na se wo so wan se ope si de wan se me pese bia wo pe me mo na mo ane fa ye me ba chan shwabra boye wate shwabra boye ye mfa nko go odwa de beto aso wote me achi India mo akaba na ho de say na we adum inde ho ase mujafra ho asem ne ye kan India etio ejawusu mujafra na da bia ye kan mujafra na ye kan no ejawusu enokre eha nipa bebre na minua ba ya na me wo fa seketue me pese o tie ase se sa mujafra na one abrante ne kokoye no anya adwuma nemom no eye fia no ma bi ne twa mu ana opeso de sade ne nyina so na etia abaye adentina mo yes ade no na abrante ne de ono de anya sunsun aso no so na ade ne nya sunsun aso na ne ame yan se o tia abrante na o se be 10 years na abaye so che so 23 years this o minus free mu a that one abaye no kwakoko yes and say o be at the age of 13 years minim ajafa no nkonko ne mra mujafra no so mujafra ne ade bi a betu obi bia fo se enye na emoa na sente ka se enye na emoa ne se obi nim ne da ache betimi asi na emom no ne eye ebetu aboa ho ne se uredi abaye na hena se ni suba amoa wa no gya po ba bi atena na abaye ayi no em se ade no enwie peye enjenya enwie peye ne de yehu ne ebede yebeka na ne pesa amanfo te ase ne se obi bia wo tie kasa fidie kesi se waye mojafra ne bi especially na dodo ataye ne se o de panie wo ne kokromuti no na we de ana woni kokromuti no de aka ensa ana so de agusum no maka ensem bi aguso na o ka ensem bi na agusu pe e guarantee no ma yusu ne ana de ta kosi ni se o be nka abaye we se no ke eyi apart from se o sun da ya o se o hu nsuo bi na okobutu ni ade no ye mu se eye sa de no eyi ni ho de nche se nsuo no na guarantee ye because ajawusu say da bia kan ensuo mu di nsem e oniema bebre hu na wawe abaya so obi nse opɛ na wahwɛ saa age ni mpo na mni time abaya ko chime okwa fichira sa ne mu nyina timi sie na abaya na ajawusu spirit anka se control abaya na kan se pese anya sa de no koye no a anya sa de no koye no a okay ajawusu ade na branch ndo on complain ni mehwe wo kira kwan se ababawa se na ekoye no se na meso ekoso meso krasa na ekoso me pe wo so meso me hwe o dada ene se de ne yenye nanti ko paso e konfo bi o waye ne ma bi dia kata nde so abon ho ban ajawusu ne etiane se konfo no ka ba etem kusa ne ko onya konfo bia wo se boys ni bi wo ha o mi hira konfo fa ne ma begu mu de mo twetwa moja se akogye de ho no okogye akomtete oba obetrim oh sani mani nyina ro oba o kire mo be ka kire na oye konfo papa wo ye waji so sani abaye beda nsuma dem ho na abaye kura se bo no nkom ka kire se da bi mi de ha de bi suro na so tumi se abaye so nka de kondo nya o suro no suro nka ho ne ye na konfo papa be na sabia so sabia nya do sabia buru ye friend say usuma dem na so wa konfo dem wo be waji so ni oba kura beda ho na u konfo papa be biem na abesa wo ye wo show konfo dem ana usuma dem e ka che wo girlfriend a onya wo yirimpo so mra metena wo nchen na oba betena wo nchen na ye niam a wo ye e bi kura se de bi ofrefra baye wo dem mi giri se to be ko be friend kura na obu ni nsa na odi agura ho onya konfo papa ene mamu so onye konfo papa eteje usu ni aka ne se san emre no ni aka ne se wo na obi edi nse o bebre spiritual marriage when san em nya contribute to spiritual marriage na na em yan se abaye 23 years with 3 kids
enkwa se kwa behim kro ono na ebrehwe no eno so ko hye obi no sinda bi me ma usika kra na ebesa ahye enti ko Nhyira FM yes akon nya na gise bi kra ko ba ma ampa wa ba no ye twen se konfo baba be kan nanum asem no be kan nanum asem na mo bi ohobia yes de be ba boye nemo se utie kase fidie kase wi na se unu obi akokodi nse ana so ni bi akokọ esa ade ne ni pakro na wu ana otuko ana okoba bi fufura o de bra be pie mo ahema kokobi 18 otumfo yakopon ya aduma bibia be kokoko ade ama eye adwuma eda ya wada efie da memenda na kwasia da enye no kwa na ja osue no honum akola wontimi nkasa akola wontimi nante obi abuo anase wasisi wo anase bi ono obema bi abre ono oba bi abre oba ne se bi onya graduate oba ne se we fitani we magazine na di wo ba no yes we de brane no ntena so tumfo nyankopon daroma e be bibia mena e boko di ama e bi atwe yare pada onipa bi so eni yare bi da no so anase bi odofo bi etukwa wa kontum enkratasem pepesesem bibia e basa di ama no ana wankasa kumasi a wote no abrabo no waye bia enye ye kaja usire bia meka spiritual ene ye tena se ka spiritual marriage ba ya so ya e bro ba 15 okay na ade ba kwa na re won se e wo man so kese papa na ke baba be chima maka cho se ade control sa spiritual marriage no spirit me no ye twins o mani eden ye from say the makataba and the makatiba and o makoneti no mudi sa adwuma no sa spirit na honhom bebre most your friend say spirits of me aboni for as devils and demons no eno mu yusu kesi e dey operate won woni asem so kasi wo yewa so ye papo so nye papo eno an say onu de dwumadi a ye dey asuma no ba be eni say wo ba wo akra ni ntimi nante akra ni ntimi nkasa ye say akra ni ye nsuo ba me pa choma ne ha ho wo de brane no ntase 101 ni enso otumfo nyakopon abasane na ho de emfa nto so say ahaba bi e betie de kan otumfo nyakopon da roma e be yi e de ama e bi o de onu yiri bi na ho awo den anasa obaye no ka wanyem awo no nyeden anasa na wo na sububu okay there be a spiritual marriage in the house oba timi nkasa bibia timi nkoso wa brabon ema nko ade a eye kumase ahema kokobi 18 eda ya wada efieda memreda ene kwasiada eja so linda so egusu esane ya de otumfo nyankopon ada roma ene me konkan na otu say ya pepe obetina ka say spirit bi ni dam na sinyina ayebasa na oso osun da no na enema sunu enyasem ketua oyidi amani nua ketua na enema etimi ekos ya number 0240 55 36 82 0240 55 36 82 ye kumase ahima kokobi 18 baby ababa sise keyeti anaso folaya fa ahima kokobi kumase oboase kwantimpo no so usimesi ahima kokobi 18 usi ahwe ye somebody ensa na wiada so ya chonso India spiritual doctor prayer and healing palace pacha faso o de baka kocha ai baka kopie efie no so hozo pepe ene yewo ai di dwuma ya wada efiada memeda ene kwesiada 0240 medase 0240 55 3682 aja usu otumfo yankopon hu yemo medase enti de ekoso ene no ye ofasi ofi ha okonfoso nyame aduma edwada oba no abekirem enti moni entra kwese yepon ensem no enya enwie na hu se ba kuso bawura mehwe mpese gusu a ono nso aye konfo na sembe na asi ono nso bekirem ye man bi ofi a ono nso na sem na arehu ye pa e modern na nso so ye kan fa so betimi aboa no na mo fa se we de eya kwese ye wie no sana entosie Fiye muna hime yo afiye muna yanke yo afiye ne ko kwa na so wa fere mai chamu evre o mi ngore ye ne sa we yara obi ndu temre kan kwa sa ntin ka bache fo ma fama na manu ke taba mitin wa so na ma da bom kro odabe adwe sa we oni yo odabe sigida abaje say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 027041
no maximum kakranso when you are mentally say Ebusiafo Nhyira passport dey on Nhyira 104.5 FM. So, your friend me Moses and Tribunefo obetima from PJ Mose. Monday to Friday 9:30 a.m. to 12 noon. Saturday from 9 a.m. to 12 noon. Yatenase Ewiase Mu Nsem. Ye hinte enuanom ene de ba. Anya me nko na me de ba. The effervescent Ayala wa ha. The Nicholas Aneke kan. Nwa kakra because Okasan Sefan. And can me espresso bomu na ono no I am more in-depth analysis than say fan bibeka say oh me who say top players be the most experienced heavy Clemente so ha. Bigidi so bia Chelsea last season and I can repeatedly time with that number ha say Chelsea basically the problem was the defense. The other time I make about goals almost share about as many as best 60 goals, considering close to about 50. We have goal difference just a little over 15. And Nuhu Adams, African football expert. Over the weekend, and South Africa leg no to me ban we also COVID-19 breaks nearby and more breaking leg no for close to 3 months. And almost a resume no na Kaizer Chiefs LED Mamelodi Sundowns 15 points. And in 379 days and na Kaizer Chiefs me buy no I say me mento Psalm 91 91 me de bia na mentum me de bia ewie ti me da ho da me ni beku me te we na me ni beku no se me kwada kra na misuru na me be to wo ni bi na me de kan my ho no sad no if you be seen le ma hu bi o say wo kire me say Psalm 91 na akoto na munkum na na eche muntum na na eche wo no sisia no fe bi oyo na me bi o be seen e so kire amanfo so say oyo no so eye adwuma papa we de tiefo mo asumu a medam ase. Never live in vain. Never. Marcus. Never live in vain. Yeah, man. Say open information, football. Just say information via open information. Football won't say. Abrabo won't say via. Call Nhyira for no. On Facebook. Nhyira 104.5 FM. Twitter at Nhyira 104.5 FM. Instagram at Nhyira 104.5 FM. Empani say upe Abrabo Mu Nsem Ewiase Nsem atia hu ahwe sports nese wako eye Nhyira omo a page or more fireman media chiri oja Marcus. Say dear Nhyira FM edin yesi Ghana Ewiase for na bia to aboboano emfa ne bia wo yedin yebesi bia amma no wo phone so ni hia ne so be test NF ako 8787 ye beto 15 pesos per udem ni ekoso bia yede be ma no wo phone so si akodie mo nsem edwadie mo nsem anigidie mo nsem ananisu bia no yede bro simpro kra Nhyira FM day.
say dear Nhyira FM ɛde ne esi Ghana ɛne wiase afana baabia ɛto wɔ aboboano ɛmfa ne baabia wɔ yɛde ne besi bia ɛma ne wɔ phone so ne hia ne so over test NF akɔ 8787 deɛ bɛto 15 pesos per udem ne ɛkɔ so bia. My name is Dismas. To our frontline workers of the KCCR who have been working 24/7, breaking their backs in testing hundreds and thousands of samples, we say thank you to you. Yedamwase. In fact, where would we have been without you? Your job has been more dangerous than ever. Yet you wake up every morning making sure people stay safe. To the doctors, the nurses, and all the health workers out there, we say thank you. To you all our contact tracers who have been going out looking for people who may be sick and needing help, with all the risk involved, we say Menatimere. To all frontline health workers, the faith of humanity depends on you. We say thank you. I want to say thank you to all the first responders, the ambulance crew, rushing into unknown situations. Thank you. To the nurses who wake up every morning and go to work, knowing your very jobs could cost you your lives. Thank you very much for your sacrifices. Our frontline workers, thank you. That is all we can say. I have no mercy. Thank you. God bless you. To all the staff of Noguchi, KCCR, Kolebu, and all the testing centers, where would we have been without you? We say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Where would we have been without you? Thank you. Thank you. Thank you. To listen to your headphones. Teacher Adanko Meda say more spiritual marriage. Since mo wade etete mo no da. Since mo ne mo da no mo so da ebone no pacho mrenie mo hia archangel. Aye eduro waso a obafo da ho ekura enkrante anya asem ketua. Enti wo hia bia bra Nhyira FM. Oso hwe agye anase Mike boje bi no ato no akudwan no okrada na fe ni nyina afiri so. Eno anso be frɛ 0547714536 0547714536 0547 714536 and 0507 841656 0507 841656. Nhyira FM also pe archangel spiritual marriage a drone was on a two BBS no or that's what I born and cheap music degree now whom no da we be just brand your one there is oblenie we never get archangel went to me come back but not a archangel and yasem ketua before that no oye adwuma ye papa ti Nhyira FM also pe archangel to be no kujana okrada na nyina atu ayira apani mu akwaba Bayo so miura. Ati say adomni experience me ho. Ibacha wudin. Ye frem Kojo Aboaje. Kojo Aboaje. No so one pese. Enukure. We are come for. Me come for. What come fi say ni? Ma come be 25 good years. Mfi aduenu enum. Ukrom ne he? Mi fi boku kuruma hwirom na mo ofin so na me kom. Papa otu achi odi no. Me nua me saye me we saye me chia me no. Wan kasa wunua. O ye me chia me. Mfi ne ba ko ja ba ko. Dabi ni nchiremu kakra. Why dey na we wunua? O maame mbiribi wonua bi wi na maame ti ase o maame e ko sa yi no de ne beja me maame nti sa tam de nyina ne yesu akra na won de na won wusha nti me na matete ni sa ma ne nyine yo pa cho di mfie san yo 1972 tajun nti ho di mfie san mi hwa mi wo mfie be se aduanan wotwe ko aduanan nson mu woni ona ma ne bodam nyamia wona ma ne bodam nyamia ni riche mo se work SCP so na man boardam ye mera man boardam ni nsa na man boardam
ninsa ne ma ne bodam wuchire mu san azekire ne say no wo ye mechia me ya me ko ba bi a me ne na ekoro ya wodi mechi ache wodi mechi che ya eto mere bi e ma akore wono susu ni okunu akoda ban adiza ya minua na yiri woni okunu nya no mu so me ho enti to mere bi ma oba si wo kwa asore wo ko gidi na obetwe ni se ni kunu enyai abosum na chiri dia wono so obeja ni kunu no ampa ni kunu so oba ope okunu dia se wo se de okunu beka bia wogiso wonso ja ya abosum na chi edie na abosum na chi dia wo ja na se wo ja na se totoroto abaya iko wi a we wo fasika e ma me bosum che no efiri woro ama woni ne mani anye de anye pe me so me nka njere bosum ye so no twekura me di boni abusa no otimi kume me ye kopa akonfo akopa ache udi boni obekun udi boni otimi kun udi boni obekun wodi ka kun wonya ne wa ye bebiri na disa ozika ni ye se me kura me di boni otimi kume wokura obenu no wokura obenu ugmani uguni sunsa no na pani sa no obeyo wo me di boni otimi kume na se wo kum prebe sen enti e ma ko ba sa na wonu ko wia no ofasika na bosom ne che no echi ni firi woni anyi bosom na aso ko ugidi na abafa okunu sa firi mi nche na ade ko na ne yo ka wo bia pon so ni ba wo de hye ne nsa ha wan ba apomosu bosom apomosu ni ba wo de hye ne nsa ha na beti okay se wo ja so na wo ko nyina fa ka wan de ko media minim na dai ba ko mi tu afiri mu ye boda no so nchen first na yesere ye boss nchen se ne ye tu akodo bosom se ehuro wode mu nti ye nsan kosi da afroma no ti mi nsan krofo mbeta da na ma me no eno mu fa sa ka wan de ko ye media minim se wo nti da bia ntokwa ba no wo ye kofa ka wana hye me chia me na kofa ka wo chia me wo gya na kofa ka wana hye wo soro wane nkrofo de ndokwa ma me ko ma me ho wo matu afiri me yakura mu asa akotene ma me nya ko afum no muti kuku na me ko no kan se ukunu tokwa wo ku bebrebe ni frika wana nti wo ba ba ya ka wana wo ba unu se ba bi o de ka wana sen bia no fam ka wo fa breme wo ba na ka chirim se unu ka wana wonim se ka wa kora woni kunu ti da bia na nkrofo bo mamande mako no mpremyensa wan kan chirim be je chiri dim tim ba bi ni na anu ani nansa meti ya na se be me ya bodam se sa pampers ni ade ni na mo bodam ena wa musimu ben Nhyira FM na mo amu ba ha oba hin Nhyira FM ha okay no mba ni asi babru no kwafu se de behwe ma omu oba no ka che se oboni sakati onyanya wa de akowi aye ena amu obodam papa bi e friend konfo men san so konfo oledi ya kakra o ya panyini na ne ya wada ti sisi ye na me yere enua bi awu me kwa yi ena me hu se papa ya ba oba ya de ya o se enfum so ye sei kofia no aye ni ya ni nti wo maamili wo nuanom aba be pema cho inam se na ya wo so de men kan bosom nti be ya monko ade achimfia da momra ampa ade achimfia da no monko so mu bai o mba ye na monko fere bosom na bosom ni kire ne masa akure ha na pa ade ofa ye no onu ode ye na dwuma ova wo je mfum so tun ye pe maami kura ma emba ni de o ma de kia bo ye pe maami mandi ni kura ba no eno so buache bi de ni ya dom saye de wanfa be mana amba eno mu de omutwetwa mu kokwan ko mba beko akiri na abae ne che omutwa nko na amfa no mu se akora na wono akodi ni boni ni ha eye de na wo be pa atwe ma no nti busum de bufui anjere bia na abae oba na asimini adwubi bo makoko yi na bia sese mba me de be ma ho da sei na me de wutwa akoko no oba ye wutwa akora na faaye eno busum ne echechere ni ma obaje ni nyina nti busum ti mani so ade achi ye no na me frem bosom fo bo na mane se akura mini na atena wadi machi ache nti ye wadi machi ache ni ma ya ka kan se so obodam onkonye sika infama ina ebi kura ade no so ekosu nyina na enyini nti bosom fo no mo me ne me pesa na ma no infama infanya akura ne bibi ma no ho nto no ehwa na me fere o mu wo fa ba ko a o kan ho ye fere no fa nto no frem so fa nto e eni ma no kura me ko maka kire ma bosom fo se ye ko pe ma no tichina de jame ne yen kokoro be so nko kire abo bi wo homra de wi aye sa ko va bia ba ampa onu fa na ntuma no anwofom na uji amena ko chi ne ma no be ma no ye ne ma no wie na bosom ne she ne se akura medware aduro akura so wo medware aduro na yiri na ma akura no so ma sani wo dane sana wodi wadane ne kana manya wona ne nam nti se wonu wa ma ne ukunu no so ma ave umba ya sinya na akotwe se kai akofo obi moto akofo obi bibi wonu obi di se kai ko
no mbo busa me se obi aso agya ade ya chei na bibia sa aka mu na me se megya ya gya ade na cha o madware duru a wa ma nam de me kan sa wie ekobe se buso mienu ekomiensa eduru no ma medware nam de metim ba bi ho na o mu baaye na sa tam de yare ne se ekosoro wo twetwe twiase kai ero ma mbaye na me se busadi zane se una wonimu kunu ade akora wo de aye ni ntia wo si abosumfi ha de wo nsi ha ma ne medware duru obi ho bodam a wo so onya wo be kun wo twetwa ma me kunu mu ye wo se nkrofo ne ma ye nka apese okunu ho to no una ne ma de kora ekoya de na fa so a nti o ma ne medware duru nti o musa no nti me de mayi mi nsa firase na me de ye kan ye ekobe se busum be sinsia na se nwotwini minim ho asembia biem aya enura ne yesi benado mu ko dwum no kunu kokon ya kokon benada na meti se ai obi afre me se yesi Nhyira fon fre efo fre me ti na me che no ne bone ne ma abosom che no bosom che no so ma anye ne 1000 ma anye ne pi ma anye ne hwe na me ye na duro ne yirima ne madware no so me medware ntina omode edemba me de me mo no so yesi bi ngas mo yesi wo mo wo mo bone ti masim ti anan tinyo na mani bodam boso me na mani boda boso ka wo ko wiaye na mani boda mi ni party said yo na ka wan de be na wum en ya je sekataji na ni ma na koro o una wo kom tun se ka wan yesa na yesi de yo unim ka wan eden wo ana chia mi nim media me dada bre se ka wan ya tam de ahye me ne de boso ma so mo pampem nti ze me ka se ka wan de ni ni wo ma mi nim dia na wona ma no ma akodi ewiemu o anu ma akodi ewiemu o nti sa se wo di akire hunu se ka wan nti ka wan o de bai wan fa mai besina e kasai besina ye ka wan mai na o sin ni ri o ya kramoni jesi ana wa satu mo se bosu ma chiri ni me ba una ono muti onu so ya kramoni ba wonya kramoni na o se fanse ni dini ni adiza no na adiza de se kramoni ni wanu je se di wo so okogidi obasum wo ho da bia ho no mu nyina mo tiri hye wo yanka kokko na wo nyina wibi wo mu nyina we wo mu kwa no ko busa so mu yi wo mu dini firi ho se mo yi wo mu dini afiri ho ko mo yi wo mu dini na ko nyan so so ase abo agye me ye bosom nti ene atina ni so e wo ho na aba mu na abam na bagiri wati obetumi aba e ba ye nti no mu sa de ba ne se se o mu na aba wati obetumi aba e wo ho e ba e ma ya mane ma e ba ofie na kozichu machine ene se de mesi abu wo dem ha no wo de hwem na sresre so de fa kan che bola so na madam no mrafia se de araba twa bo me no ga bo de besie wo tie Ewiase Mu Nsem o agia santima bo so Nhyira 104.5 FM akwasi bodu atrase yedi nkomo simadu e ba sana Facebook for madja na so ya adwuma no nhyɛ sa na tie yedi nkomo simadu pe na afia to aso adiza wa ha ni kunu wa ha wa bodam ana se dam na tini ni so na kawa na de kawa de na yo wo de koto he wo koto adi na se hyedem obeti ho asem Ewiase Mu Nsem so kwame gongo wanya betwa be ho akokono ka se akwasi bodua aja usu we de modua yan ka se beda aguno so microphone ya odia give us aso ya na eduri akonyo na ma betena so de me medwa crowd na me de betena so adan asem ba fia bia ba bia asem na ehye pa na konfo akonyo so akwasi bodua ade usu bodua sesemu asesem papa isu ne ane bodua ne asesem kota ba akono so woni ase na yi ne ba oto twede wono a fa woni hu ba ko mo say yes nyame yodo bodua se akonya no a wo de ya bodua no kwasem so wo ya bodua sesem aha afide me kasa wote me akwasi bodua meti unge fantastic simadu yentio Ibacha udin yefrem kodwa aboaje no so won pese we are comfort me comfort wa comfort se ni ma come 25 good years enfie aduenu enum ukrom ne he mi fi boku kurma hwerom na mo ofin so na me kom papa wati udi no me nua me saye me we saye me chia me no wan kasa wunua o ye me chia me mu fi na ba ko ja ba ko da bi ni Nhyira mu kakra wa de no wunua o maame mbere bi wonua bi wi na maame ti ase o maame e ko sa yi no de ne be gya me maame nti sa tam de nyina ne yesu akra na won de na won usha nti me na matete ni sa ma ne nyini yo pa cho di mfie san yo 1972 tajo
nti hwe odi mfie san mi hwe mi wo mfie be se aduanan wotwe ko aduanan nson mu ho woni ona ma ne bodam nyamia wona ma ne bodam nyamia Nhyira tie mo se wo ka siripi so na ma ne bodam nyamira ma ne bodam ne nsa ne ma ne bodam ne nsa ne ma ne bodam wutie mu san azekira ni se no wo ya mechia me ya me ko ba bi a me ne na ekoro ya wodi mechi ache odi mechi che ya eto mere bi e ma akorai wono susu ni okunu akoda ban adiza ya minua na yiri woni okunu nya no mu so me ho enti to mere bi ma oba si wo kwa asore wo ko gidi na obetwe ni se ni kunu enyai abosum na chiri dia wono susu obeja ni kunu no ampa ni kunu so ba ope okunu dia se wo se de okunu beka bia wojiso wonzu ja ya abosum na chi edie na abosum na chi dia wo ja na se wo ja na se totoroto abaya iko wi a we wo fasika e ma me bosum che no efiri woro ama woni ne mani anye de anye pe me so me nka njere bosum ye so no pe kura me di boni abusa no otimi kume me ye kopa akonfo akopa ache udi boni obekun udi boni otimi kun udi boni obekun wodi ka kun wonya wa ye bebre na disa o sika ni ye se me kura me di boni otimi kume ukura ubenu no ukura ubena ugmani uguni sunsa no na boni sa no obeyo kura me di boni otimi kume na se wo kum pre be sen enti e ma ko ba sa na wonu ko wia no fasika na bosom ne che no e chi ni firi woni anyi bosom na aso ko ugidi e na abafa okunu sa firi mi nche na ade ko na ne yo ka wo bia pon so ni ba wo de hye ne nsa ha fine ba aposu busuma aposu ni ba wo de hye ne nsa ha na beti okay se wo ja so na wo ko nyina fa ka wan de ko mi de minim na dai ba ko mi tu afiri mu ye boda no so nchen first na yesre ye boss nchen so ye tu akoro busum se ehuro wode mo nti ye nsan kosi da afro ma no ti mi nsan krofo mbeta da na ma me no eno mu fa sa ka wan de ko ye mi de minim se wo nti da bia ntokwa ba no wo yakofa ka wana hye me chia me na kofa ka wo chia me wo gya na kofa ka wana hye wo soro wane nkrofo de ntokwa ma me ko ma me ho wo matu afiri me yakure mu asa akotene wo ma me nya akon afum no muti kuku na me ko no kan se ukunu tokwa wo ku bebrebe ni firi ka wana nti wo ba ya ka wana wo ba unu se ba bi o de ka wana sen bia no fam ka wo fa breme wo ba na ka chirim se unu ka wana woni se ka wakora woni kuno ti da bia na nkrofo bo mamande makwo no premensa wan kan chirim be je chiri dim tim ba bi ni na anu ani nansa meti ya no se be me ya bodam sisa pampers ni ade ni na mo bodam ena wa musimu bensire FM na mo amuba ha oba hin Nhyira FM ha okay no mba ni asi babru no kwafu se de behwi ma omu oba no ka che se oboni sakati onyanya wadi akowi aye ena amo obodam papa bi e friend conformance on so conform uledi ya kakra we panyini na ne ya wada tijisi ye na me yere enua bi awu me ko ayi ena me hu se papa ya ba oba ya de ya o se enfum so ye sei kofia no aye ni ya ni nti wo maame wo nuanom aba be pema cho nam se na ya wo so de men kan bosom nti be ya monko ade achimfia da mra ampa ade achimfia da no monko so mu bai o mba ye na monko frɛ bosom na bosom ni kyerɛkyerɛ ne masa akure aha na pa ade ofo aye no onu wode ye na dwuma ova mo je mfum so tun ye pe maame kura ma emba ni de o ma de kia bo ye pe maame mandi ni kunu aba no eno so buachi bidini ya dom saye de wanfa be mana ma eno mu do mu twetwe mu kokwan ko mba beko akire na aba he ne cho mu twanko na anfa no mu si akora na wono akodi ni boni ni ha eye de na wo be pa atwe wo ma no nti busu mu de bufui anjere bia na aba he oba na asimini adwubi bo makoko yi ne bia siesie mba me de be ma ho da sei na mu de wutwa akoko no oba ye wutwa akora na fa he eno busu mu ne echechere ne ma obaje ni nyina nti busu mu ti mani so ade achi ye no na me frem bosom fo bo na mane se akura mini na atena wadi machi ache ndi ye wadi machi ache ni ma ya ka kan se so obodam onkonye sika infama ina bi kura ade no so ekosu nyina na enyini ndi bosom fo no mo me ne me pesa na ma no infama infanya akura ne bibi ma no honto no ehwa na me fere o mo wo fa ba ko a o kan ho ye fere no fa anto on frem so fa anto e eni ma no kura me ko maka kire ma bosom fo se ye ko pe ne ma no tichina beja me ne yenkokoro be so nkokere abobi wo homra de wi aye sa ko va bia ba ampa onu wo fara ntuma no anwofom ne oja me nam ko chi ne ma no be ma no ye ne ma no wie na bosom ne she ne se akora medware aduro akora so wo medware aduro na yiri na ma akora no so ma
sani wo dane sana won wadane ne knaman ye won ne nam nti se won wa ma ne ukunu no so ma ave won ba yasia na akotwe se kai akofo obi moto akofo obi bibi won obi di se kai ko no mbobu sam se obi aso waja ade ya chei ena bibia sa kami nam se meja ya ja de na cha o medware duru a wa ma nam de meka asa wie ekoba se buso mienu ekomiensa eduru no ma medware nam de metim baby ho na omu baaye na sa atam de yare ne se ko soro wo twetwe twiase kai ero ma mbaaye nam se busadi zane se una wonimu kunu ade akora wo de aye no ntia wosi abosun fi ha de wunsi ha mane medwere duro obi ho bodam a wosi onya wo bekun wo twetwa ma me kunu mu ye wo sese nkrofo ne ma ye nka apese okunu ho to no una ni madekora ekoya de na faso a nti o mane me medwere duro nti o musa no nti me de mayi min se frase na me de ye kan ye ekọ bese busum bese nsia na se nwotwini minimu ho asem bia biem aya enura ne ye se benado mu kodwum no kunu kokon ya kokon benado na meti se ai ubi afrem se yesin hire fon fre fo frem tina na me che no ne bone ne ma boso mo che no so ma anye ne thousand ma anye ne pi ma anye ne hwe na me ye na duro ne yirima ne madware no so me medware ntina omode edemba me de me mo ne so yise bi ngas mo yise wo mo o mo bone ti masim ti yan tinyo na ma ne bodam boso me na man border boso ka wo ko wiai na man border mi ni party said you na ka wan de be na wum en ye gese ka tachi na ni man na ko o una wo kom tun se ka wan yese na yese de yo unim ka wan eden wo ana chia mi ni media me dada ble se ka wan ya tam de ahye me ni de boso ma so mo pampem nti ze me ka se ka wan de ni wo ma mi nim dia na wona ma no ma akodi ewie mu o anu ma akodi ewie mu nti sa se wo di akire hu ni se ka wan nti ka wan o de bai wan fa mai besina e kasai besina ye kawane mai na osin niri o kramoni jesi ana wa satu mo se bosu ma chiri ni me ba una ono muti onu so e kramoni ba wonya kramoni na o se fan sai ni dini ni adiza no na adiza de se kramoni ni wanu je se di wosu okogidi obasum wo ho dabia ho no mu nyina mo tiri hye wo yanka kokko na wo nyina we bi wo mu nyina we wo mu kwa no buza so mu yi wo mu dini firi ho se mo yi wo mu dini afiri ho ko o mo anyo mu dini na ko nyan sunzu aso ase abo agye me ye bosom nti ene atina ni so e wo ho na aba wo mu na abam na bagiri wati we betumi aba e ba ye nti no mu sa be ba ne se se o mu na aba wati we betumi aba e wo ho e ba ma ya mane ma e ba ofie na kozichu machine ene se de mesi abu wo dem ha no wo de hwem na sresre so de fa kan che bola so na madam no mrafia se de araba twa bo me no ga bo de besie wo tie Ewiase Mu Nsem o adia santima bo so Nhyira 104.5 FM akwasi board ya trase yedi nkomo simadu e ba sana Facebook for madja na so ya adwuma nche sa na tie yedi nkomo simadu pe na afia to aso adiza wa ha nikunu wa ha wa bodam ana se dam na tini so na kawa na de kawa de na yo wo de koto he wo koto adi ana se hyedem obati ho asem Ewiase Mu Nsem so kwame gongo wanya betwa be ho akokono ka se akwasi bodia aja usu Good people of Ghana, here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include Kristoni kasagu microphone ma mpacho nemu mi ankasa de me kwa adiza kasagu microphone ma me kwa asore onfrenya meda me pacho David
And so this and also. Nkora abrim na mfre ba me nyine yedie me kwa asore. Na oja kotra bosum so awu. Otwa kokko no awe. Otwa kokko no awe. Ja nkramo na me akola na. Otwa no awe. Konfu ebe wale me ma ne chia me. Nti ya ne nyina yedi na chi. Nti otwa no awe. Asemni. No akwa sorry. No otwa no awe. Pato da bibla. Mi jai. Otwa ko ma we da. Debi. Denti na de konfo no ba. Me pacho. Yenti amene ne ba ne se. Konfu mi kunu yale. Kasaku microphone ma. Me pacho konfu mi kunu yale. Na yade ya no. Konfu ne se. Eye me ne me maame. Ena de abranti ya kwa aduro so na me so me hu ne se konfo ya beka agene mpata agene ne nyina ma abusua akotua ne ka yes ase wo sa abranti ya ne ade wo wi o ka kire me se me fa ba me obema me na mabodam ade mpata o waso afa ne kawa nti kawa ni nti no wo busa ukunu wo so mfai konfo na de atum so wafa wagene mpata abusuafo nyina konfo de wo so afa ukunu afa na busa ukunu wo so mfai sasa amle wo ya nti ne de emfa na se ninso ate no busa no se obusa no wasa no abranti betas na minda no so konfo wu ninsa no ade na sunsum ade no akafa kanokre ne hu de wom na so betas no asese so afa kanche bola so e be Ewiase Mu Nsem fo ya bra kanokre wom afa ka wana fa bra na de so ya ozo dware o so yi apa yo so ye de na hunto Asira. Ewiase. Mastercard Foundation se menkan chose COVID-19 edi impa. Parife guso e post mote oni amba men se benya no adu ebia na enya wo bia ne mo ka we ye faso a beti abo ho ban abo ewusie nyina ho ban na COVID-19 ye nya bi ene se be hwensa bra no ezu a etine konye se godi na de hurunsa wuda bi zo no tine ko wo so nyina nso etine ko sa ane e ka no wasanitaze kama afi upi wa show nose mask udu bejo mu amonti mu ntem sa ko esu de betumi ho to so ka say yes dia eni abusuya ina COVID-19 pa cho ne tunkwanta ya pai sa enkabo Nhyira 104.5 FM eni Mastercard Foundation na aluta atukese edi bremo to bia enhyene so amihaba mixture adeja atin enterprise na etu apete so bia numbio pa cho fever therefore humpu se maraka se wo pa se die kumbe wo so nche pa cho hia amihaba mixture tie for the transmogrifano na to a chubby virus show pacho virus bia show infection bia show herbal mixture tifina kwei anyimo duam no dada deja enterprise na etu apeti so bia no biu tiri a chubby na monso mo monten so betumi akomiami ahudu bi se dani farmer KNG Misty Abmeya Safo Mrom my brother Chronom Smart Herbal Boase point a saponso konongo unachi kwa MM19 Mrom event dani farmer na Vema House kejitia any opportunity bank de share mu pusa hoye 0244242545 0244242545 and 0208172248 and 0322029770 herbal mixture dance kai no krotrodo herbal mixture ahodi mensa ahodi de herbal mixture ahodi mensa jese wa num shabi na honto no an wawie herbal mixture no an ekro Daud Herbal Hospital akofa Daud 360 aba oba fa 80 bra be ma fa 80 ka home na mpaso gidigidi na nijiaba obia nzi obia sanity Daud 360 na koye pa eno sa na kwasibu afo agiatum kwasibu afo tumi sagu na num se nkate no sagu mi se nchewie ma bonso aguso na post mortem ne mba me chese adofo asese pa no ne so mbie japa Dafu asese pa no mbi japa nya Daud 360 Daud ointment fa massage yem fa ntwetwe adwumadi wachi ka sai wachi bremu nkotodwe babia fa adecha ho dendendende o de sira utimi dose caterpillar no kwa fomu nyina mu nkura mu twe bacho oni mfie du miensa enka ho wafafura oba onka ho bi Misty calling agani farmer Pinang Smart Herbal Boase have me yetu apeti miami ahudo nyina pharmacy herbal shop udo aso pe Daud 360 capsules Daud ointment kura mu twe doso buono 0241 244012 0241244012 na 0201 681717 sisi na de wo mampa kana the digital satellite hot makopie crazy promo TV no se processor kanu ani wo so sa obehe ne be se no na ya iso osusu be se donko na hiti sa TV de atwam nkoto TV na tiko yepo oba se ukuru TV tiko yepo aja no wate yaketesia minua ba se so boyfriend ni TV tiko yepo akopa boyfriend foforo na se we de bukapa no akofa no momodian ne ko Canada so ye sanse crazy wom onyomu ni wom enense
55 Forceman Android TV and 3,000 is 2,499. Not about Kwasancho. Free. Auto do what you do. To 20 or 20. Auto 100 or 100. Kennedy a day. Kennedy. Laptop audio, tabletop free, double door. Postmortem just say tabletop no 549, double door 749. Laptop audio, rice cookers, fufu pounding machines. Machines need doors some fun audio. This is decoders. Double TBiano or be free. Buy one get one free. Buy 10 get 10 free. This will be a chance. So Kennedy say a crazy promo. Family Plaza first floor. Store number 21, 22, no account with the Jumana Suye, na fe Patasi Main Street, Adum House, Police Depot, branch back home. New branch, no, Wedja, and Crown Wedja, Old Barrier Traffic Light, Junction Hall, Kennedy, branch back so Kennedy, Old Bird Mapa, Ewiase Mu Nsem. For 0207 653031, 0207 653031, and 0248 0243074750. All right, Kennedy. Let us trust the animal do Vema Plus Limited. Vema and Akofa Edu Yabau. Can't remember Mujonsa Umbrano or Johnson Muapai. No, Oyasi cry the time. Now Bemamushi show them Muapai. Now Ubejus Obes and Predu as an Adiachi. Add there way a pipe. Ubreni, a prostavite capsules na me come from a war. X Drive, a Dravo, come do could do fear Jojo. No anymore, I said, Nancy, Beman Uncoye, as a coquagrono, pledging on us in Tracy. Pledging on us in Tracy. Na for the diagro guy, coming on the you, no way Jamie ye, cool na day, no in a year or guy. Ubreni, X Drive capsule, no more super. Payment is a Kwame Gongo. Abra wish shake the beada. It's yet in a year free hop, but Miako, Fredimans, K. O'Colinak, Hab May, Pharmacy Bia, Herbal Shop Udua, a Prostavite capsules, Nafi, X Drive capsules. Vela Plus Limited, as if from 0244 370702, 0244 370702. Angel Dominion International, sorry, Hodmako POD for Joseph Manson Akofa Angel Protection Oil. Some 91-23 about just so be a news to be for him Samson Basa Basana Sisiano, Patu Yifabusianum, Yada Kwanku to assess spiritual attack, transmogrify and disqualify. Yefumina to Wahinasa, Contu Quesia, a beard that me pacho here, Angel Protection Oil. Some 91-23, Open Favor, some 23 and a Sokoto. Nhyira FM Oha and Afe Germany Frankfurt here Peter Osemensa US Virginia Rocks in Ethiopia London Mitcham CR4 now Orisha Lady Belly Street 91900 Gains Isaac Jaboating and so home Kushia for Joseph Mensa at Metimtagumbola Junction Juada and Afe Ebenada Enka Amasama Stadium Jabiso and also Yawada and Afe Memenida Nkoko Trado Salvation School and also Kwesibia Odi for Joseph Mensa Namesni 055 44 77959 055-44-77959 05-04-6041-22 Timalaka why depa Nema Koji Kabramai DF Nkwa and what Timalak as ye Ken Tepapa Bonyu Kinti Wo Abluchefo Befri Trebien Kente with the Fra with the Kotaba with the Mushronko Timalak as na Benyabie Ipacho GTP no your new style Dumas Binta High Target Polish Cotton and what you laser hodo back shoes near accessories na a Timalak who got the fit 300 dekona or the bevel fee asama more piafo amwache die Timalak our hinsa bonsu Pentecost Street nim omni alphabet na wabrusa krum oyadma free Edward Ekopim meda anapa no so ne fa kosi no nsia Timalak watum puso ahmani ni nkomo ewo 0249 013177 0249 013177 Timalak home of quality and affordable fabrics and accessories Franco Yakote phones the accessories aka home the TVs ahodo aka home chance a home of quality phones and computers Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel and VXDG TVs your satellite TVs in Skyward Asano Hibia Ebihorum hard drive Transcend Seagate Miricard power bank Bluetooth modem Wi-Fi just a nyamanu sumho nina aye quality chance a Franco odi eniabo ti Franco niabo ne enyumle achrewi nipacho
Adumba Ubaza ufena ko Jaba House, ufena ko YFM office. Malcolm Shadimu, Prudential Bank Shadimu, Q4 Clinic Shadimu, K Morocco ufena ko MTN office. Kotwa de fiano pa no duko sebia no mienu o mo acha de t-shirt FA pa. Anyumeni Franco ni kama 0245 316969 0560684147 0501538602. India spiritual doctor what in kana nyumre for that one to minkasa na se won to minantie o mawu na so yafum na ato wato nsam ntenten akogalam se fo muntom rika gidig na mundu ho asase na sika buso wie konuru asefele so da no adwonso enkoye bonini awonta ona so ye epacho obi entom rika no ko India so wate na tumi ewo mu no ehu ye pa ahenema kokobin 18 mu ni sambo ni pansa awie dem yaduma yawada ifeda memeneda ena kwasiada pusu ahoma 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 aji asantema abaso Ewiase Mu Nsem ena wutie no abrante mu akwaba fada atisen ayi fada ohoye fada mhoye udin ndin Kofiano what in fear saying Kofi 39 ohume amehu baare we yezai miensa wezu yezai 4 wezu yezai baako I can say 5 we median suti we median wani we maso ye di TV mo abe TV ni dan TV ai ere mo ase so me hwe mekaso bekasa me ohu ma papa mnum adi kamsina hane ne enyantitom papa oba otinje odi no mere no wa na ayire no mo mai sai inum ma se na mema sai ndafo mienu ene mema mienu anoi fara kawano wai kawano ano kawano wai kawan die misini pise wafa kawana wai fara mafa awai kawana ayira ana me ban me ba ofa kawano ayira awahi ayira udi koye den ofa koye den kawana na wo ya bosumfo wo ja onu nyaduma ne ka wo de coin min ne adwuma aha min ne adwuma enti kawano e bae no e bidim ho udi ofa ye den se kawano obruko da ba bi na kawano from say or from force da wi o se am kan o kan kra eni ye chese obruko da ba bi ana from force me charity me fa no konfon boy e ko da ba bi ana from na se kawano suma no ba no hye ne ona ma na hye no o kwakom ana ko bure no da ba bi na me yeden me ko fa kawano me ko fa no eni kawano nyina ba mfi aha ana me den yeden me den e ko enti na wale ka me fi enti da no da ne ye futu dan ana kawano kam te kan mapa ma hu enti you kase anim ho dia na entro e ho enti hu na ma hu o de ko to wo dem aha mfutu dan ni sai ai sa ziwia on se musi dan ya mesho adiza mesho awona ko se da motu enti ba no no ma nyina matwiko gu ho e ma wo tade che na ba na kan se okwa no wa hu bia ayere konfa ka ko mwabo wa pejina ba fie wo na ko so da motum adan oh sefada me wo ko man ko bi okosakam ko akom enti wo ho na obu ye na me ba o komfor no wa ko dwabo wa ko twa bi wa bu se sram wa ko peja na da motum na de ko to ona fara me say me yire da ntim fa no ko to me yire da ma na se bi aso da na so me netu aha nti na wo panese no na se fara kam nyende wo panese no asa nti wo de ko komfor ko to da motum nti ka ku futrum nti ka wani nti na wo peja on ne ba na ka wani fito ya na say e dan ka wan no wanyina eba edam mina tam no me tamsi ya na ne ba me so wo de manaka wani hye no na da bi ne ka wani hye na e on bag ne mu enti me ba mfami nto America konfo ko dwabo wabo wo se ka wani hye no enhye ne bati sei enhye na bati wa fa hye na bati no e da hu se ka wani ka no ka wano ai se ai ka wano obura da chena mko be ko dae no na mko fa bae na kwanya se ne ka wano e de wo me ho enti dem so akọ mfuturu kawana e wo ho aha wo de to he me da to dem ho one dem me bia na me mete no se me tufuru bia na first no me na kawana e dade ni bia bibia mbo hu ai no se die mrisi o ma se no eno ai so me fa se be 70,000 say so nim se druwum aha me nyese me se druwum uni se druwum me na som me busao nya wo ye uni na som unya komfo wo ye bosomfo me na me chame wo ye bosomfo yo chame ni nyina na eba me busao se adina ko fire no de yeden no nim se druwum
me say drum mu say we bona woda wara mko fa na ba fie ndie enti me manyo say wi akawa me fo ade chi na san ko fa akawa no aha wono asa no ye nbe upoja na one ba no na kawa nka no ho dabi ade chi na san ko ho wo ko ye den ko da no say me fa say me nua no enti wo to bi a enyina be ha ye nyina ba o konfabo wa ko pejina ba fie je na kan wo san ko ho say no man bi ayira enti say me je na ayira so oi mama said no man ono sa ba mfie wonim ne ma ode koi oh ani min mo de ko de na ani na wo ze bi ayira say ono o ka tem say no man bi aka me bi ko da ye no ay de ne ma o say ne do so ne na yi ne bodu nyina ayira enti min nyere me fa kwa ansam nyere me ko pena de nyere e fa me gunu no wa ba ji o ko ehu do so no do so me busa no ona me fa ehu do so no ehu no bodu na wo de ko ye no ehu bodu ehu do so na hu kawa no ba de nyina e kawa no me de ba fie e be go wo dem sa woni nkwala na ti dem ho aha me woni nkwala na ti dem ho woni nkwala na ti dem ho obi amfa kawa no doso ndie uhu yi odi ba dem no wahu doso no wahu ka wahu bodua no kawa ndie wahu da bi se kawa no wa suma so ye bosomfo me nima me de ko dwabo no me de ko akom no ebi aka ho wa boni ma miensa doso bodua na kawa wa ko fa de bigu dem ade ti ohun se bodua no ho doso no ho kawa ndie wahu nsa be se ho mfuturu so eye mfuturu nse hu doso ni bodua nse hu aha ma hu se ne hu kawa no kwa na irai me kan place kawa no afa Carmen 5 ye be jama de abodam na ko me kam kirew nyese o yitie be katakade ni maso dabi ha no kwa ne yeka fada we wudi kan court na ni bi me ba se wa nka no kwa no wodi abodam be ko okay de bezi be na si we munti mbo no so bo munti nya ne hwe ye na mbeti mai no wa fom ni mo so mfo ne wa ko dwabo ni ma ko yira wa ko fon naba wa fran ko to dem o so yire no ma ho no fine dambotum en 17 futu na ne ko to yi wa ka se bo so mfo me jame niema o ko ne ka bre me bodua doso kawa wa ko fa dia begu dem mo fa gugu futunum e wa ana fa gugu futunum oh se do kan so shabra boye monto ade na fa ye nto aso wuti Ewiase Mu Nsem e won hia 104.5 FM me tem se Pontius Pilate no kura nipa kania ya timpata dwaso mi nso wia na man nso be ye nso boja traffic light na me saluto no eni po de so na adum ti wonu ye mo nyama dwe se modi kan court modi bim dabi mo hwe ne ma biye se wa kan kura odu abodam me ba me se man hwe ye mo du abodam be ko eno emfa ho se ma me na de na kwa aduro so ntia no na hia me empa che nko enu na hia me e kwa ne de hia me yenko abusuafo de aye se so fufura abadwa so ensi wodwa so amanfo nyina agi atom ye ba akopɛ ye friend aqua blue mineral water wonum bia ebo apapa udi traffic mu a opensuo bia so pe aqua beverages limited won's your friends aqua blue mineral water so we say wonum a oh sukomo ne woda me hye me kam kire wo te de yesu kan no me nsuo bia so wonum me a okotere oba no nsuo no me nsuo bia me de mo sukomo ne woda aqua mineral water eno ne ye kan fo ma wokodwa so a bebre wo ho na wape bi ato na ye wono asoto size no your 500 ml bottle na fesache 0559 6980009 0559698009 now on page 4 atwetwen kommo Dominion eba product e wo dwaso Dominion powder nya bi na emwa wo onse covid aba ma se nipa nyina sheki achiachia kwa otinitin wa yi papa America president wono kra achi no now me man no Dominion eba powder no ise watiesi akubisa Trump bisa America fo watiesi man Dominion eba powder wode gunsu no pansuhim no aboguna enwumro beda aguna ono okro no upe bi ato a uben FM security checkpoint bi wo ho abu akwa pure leaf eba konongo pole na ASAP na Judasmas enu acha dance asukwa dance pharmacy new adibia su farmer in FM security checkpoint offense Jefrag Tepa Agenti Goso Jarvis Buache bibiani etu ya afa heba asin fesu Francis Mensa drugstore and also be phone page for 0209 949215 0209
949215 Dominion paying for watching komo esio kwabre sujeni ade na yira na na ya bi eto ne nsa e de afro na na ya bi say mesew ya bodua ma ofu ahye wo ye konfo utim ko broda ba bi pa na te ka wa kyerema yira ni nyina esio kwabre suje se bra ye be bo ama che say ummoro nda bontin biu ama wo ka wa nkwayira ubodua nyina ne wo doso nyina afrate konfo ebro e de nsa no me pa cho na na ya bi se bra obachi on say odum na esio kwabre suje aboa ya bodua ma ofu ahye enu achu pesika wadwuma se won krata san ware se music asem nyina nkoya brana na ye bi omwa wo da bia nipa duo no na ye pesika ye pe ma ye pesi ye chu kobreji no aboa na nyema nyina akoye ede amawo na tie wo hwe na chikwa wa guna samai ubafuka ewo kewa na Dr. Mensa ufri konongo na eba ubafuka no na wasi wo jesu usu kona na ya bi ho wo abrochira abepa cho WhatsApp number no 0557667510 0557667510 ana so be friend 0243134535 0243134535 na na kasa Suzy Herbal Center woman na DCB men capsules diaba sadruwe yese bema bia wo hono mu a esetabi utimi didi suru no didi fom CB men capsules bema mate se wo Johnson nti ama bema ye nyina ba fom bema wontimi mbere wo Johnson a wo Johnson bigu fom ndada o bema mu anya dia bema bia adwa wo mate a wo Johnson a nkankan ne se toilet bu dia idi abai yi aya trasu ye fie mu WC no wotram se Bose na ubema mu ade wontimi nkwan kushim da say pie fa so so do say piano still den ubema yese mu ko ya beden ojo so abose esense mu say ya say boho wana oja to fom say eja kataka no CB men capsules Johnson kama CB men capsules eno so be bo oba ama wo so se bi wa himfie na obose enka body oba bi won ma no fe de ko dem ajai ubie su ajai everybody say to be brate nipa wa sambon po CB men capsules oba no bi ebe yi wa himfie buru nyina de afiri wono yesa ukuru be jao oba sambon wa bon ukuru be jao mindada CB malakil eno so odwaso malaria ne fever contem so krama nipa de anya na hoto CB soap eno so de udi dware na udi bi bokotin mu na de afefa nantem eno so awro shoot on ma mewacho mo bia mefa nkonkrama na do wanya semina papa mfa nchu na ho a mebe mishu ma wro obi antehwe udi ewuro te sie afie ha bia bedware pa chokope CB soap na fa mo shu bonkruma nkwan no ebi shu pa bon Usum kruma ade. Usum boss ade. Usum body ho nkwan. Ben fi omu. Debe usu ya jasa edidi ho debe. Yeho nkwan mo. Ehempa. Usum bon. Yanko. Wa yanko. CB soap na babu ho we ase we waka omunya so. Wate. Kona konfo bi. Timadu udware ya boso na anamu ate se nwan. Ebi wo herbal shop ne pharmacy bia 0247 1671 0247 111671 na no makasa multimedia mpanyimfo se yana mosi nyame enhyamo 25 years ya adwuma pa madaroma ye twaprese ye tuche edeba monkoso na monkrai mu Lawson Herbal Clinic for the law care measure dia ba syphilis kekaye obabu ho no na himfie sebe oba de se ho no wese doesn't mean say ho no ye denden dia ye disi enko ye goro ho kakra na nka ho agogo se peche awurade a oni wani je ne de law care measure na bebo wo na abo ma wa himfie ho aye kama oba wa himfie de ho wewese ne mu duru se be ma so mu a na wa gono se moto jai de Delayman capsules so be boa be ma so na mo no wa kutu abeti pa o de to dum for abeti hwobo pa o de to hwobo hwobo ade to mo be ma mu sunya dende be sa na hwobo ahwemanim adan Delayman capsules be mo delay pa ma wa be ma mu a e be ma yira to chat ya ma wa beti kutu ma be ma nye kutu not in never measure and it's about I suppose you was a groom quite pa boy eh boy we the travel for the man for be who's a human body dey go quite
Wa we go. Wala we twem. Everade na de bomoni atum. Lawson Herbal Mission na bebo to ni nyina so na me ya na skuku fibroid ni nyina to bi na emwa wo. Ukọ herbal shops, chemical shop, pharmacy bi ebewa. Ubenya Lawson Herbal Clinic phone pa ni bi ato. Ubetima frem panyimfo wo 0202 675 778 0202 657 778 na hanem panyimfo akasa. Food Lover Special Fragrance wise abusia emwa ede dankasa emu bi wono ma wanya stew papa nguso ntimi ni nsumu weti udi agro wo no na abeti tiedi ede Food Lover Special Fragrance rice sisansa no kakrawate abankasa ebe feel kaka Alaska Star Enterprise wona akofa eye wallpapers papa eba eye quality sai no bri unno me fa chonti zo pebi atwa na ado ani achimu Alaska Star men ko to wallpaper banza bia mfa nkotintimu dem eno sai won ma obi ba okra ye hu sade ekro tumrikai na ko Alaska ho na so na omo akajetia saloon for barbering shops any television stations pubs hotels any clubs munyina mu here Alaska Star Enterprise #1 sole distributor of quality and original wallpapers anyone mo upebi atwa kona so ye e won boss fm ne din hwe ni mu wadum Prudential Bank nchen wa udun kran so e tiptole wo be second and so be for Alaska it was 0554 114878 0554 114878 na wonu wono atwetwe enkommo Akwantu Herbal Center akwantu matuga ko do dia na mekanfo akwantu Herbal make sure na ma wo so outside transmogrify no wonu na to atwabi no no wie nkotu apia tete wo feduma ba fufu bambara na mpotwe na supi dia dia tefe se ukwan se okoti apia tete henche no woni ahete na utimi esu ha na efo kobroni mbacho beni akwantu Herbal make sure also na yefri wonom menstrual pain na man muntwabi typhoid the onsumukra hepatitis every 5 days one bottle for 3 months. Transmogrify and disqualify. Akwantu Herbal Care make chance ode puatiti mai gono syphilis na dupa enono. Akwantu Herbal ko na se ko mankani baby na pramuja yembom se kurukuru pusa wani o sinepa nkoye obanto pad na wia utiro tissue se anasa sanse ode kosi muja kwan. Akwantu Herbal ko make sure na fo ni wisi atwabi oyefu na yo ya atwabi be mantimi na so man do aprakope rheumatism na atuasie ntinyeja ho kura menia Naka Pharmaceutical Hormakodre Nakapin a powerful blend of natural herbs and traditionally nti ekoyepa boost bema mo Kenyan nkwamwa mo jana super boy den hasu libido na fe mo stamina ma ultimate compasso magada edija Naki woman oba esiesio kama yinkaboni nyina everywhere na mo atinka obebi wasimini atinka mo atinka sa mo anije asa ma hwade shonko Nakapin support to blood pressure no moje dia fusani yepa Nabita a powerful blend of natural herbs it me diabetes balance sugar level no na sadanyina atu asie Nako omode wa kesi abroso ko twa Nako na ensesio afi oyem no digestion ekoye papa akoma hwehwebs na aye free honom ne nyina obetumi ako Garrison Pharmacy Costa Pharmacy Kegetia Lancer Chemist Samens Obwasi na Fedani Pharma Emrom Kolinak Pharmacy Bia Herbal Shop Okwabodin no sum ho benjamin no bi na menua o ni pa mo kra 0279586531 0279586531 House of Fire in Anointing Ministry International itibrem okomani Jeffrey Subai enfiem pempimachi neseso pema mponte fade school jansi hope odi for Elijah Pokosebra na okomani Jeffrey Sro abesi ho nyina uri na so ya o Victory Oil sa oil no mese du fia kunimdie nko a osebonko a obodi ani nkodi ahia yawada na afi kwasiada anapano watwini kosi awia no mienu mamponte fade school jansi hope pusa homani odi for Elijah ninkomo 055 00 73395 055 00 73395 0240 967757 0240 967757 Wutie aje asantuma boso Nhyira 104.5 FM sunsumu modern headquarters ensem dosopo ahimfi Itel Android phones wope selfie phone stylish so say affordable and phone nchebe bia Itel 516 series now I bet just show so you're on top of your game
nye phone basa bia na ese hokoto bomodi ne ko shop ne ko ji Ewiase ni boda form 399 pe 399 pe ekoye papa ekoye confirm sama osma mi na fe asemo ochina beto aso ochina se eto aso sa asemo ochina beto aso Monsati microphone mame na fe mi ko odi for kiti janfia so ye se 10-15 pepe yetumi esori so kwasi buafo eso ebeto aso o confirm sama akwa ajo so miura o confirm eja ni busa wo se abrantie yi nsa na eku no nemu adiza kiremu a wo se eye wono ne mame e di abrantie akwa aduro so no kure enya ne kure me pacho ero kure adiza etio me pacho wone abantie bi ba ha wo achira isi efre ne kwan wiafe wo ye dance me ne konfo amata ekọ mi kuni wo maame fie mi kuni maame se ansa na wo beje ne ba no ahye no konfo aboaje se me ne me maame de na kwa aduro so akogimi no enti ankwa saasan no ne emfa ne mere no nte saa de ya o ka kire hwan me pacho o de to me ne kon o ka kire hwan o ka kire konfo amata ene de chiame ne wa ane hwan chiame konfo amata ne chiame wo de to ye ni mu se konfo aboaje se konfo aboaje ko ka kire wo mo se o ene o maame ena akogimi be ma no ti mo fa no ko no mo nsane no yensane no aso asane ade ansane wo konfo aboaje nse mo kan mesi enye ne kure mesi na tia wo de tia mi bi ama ha me kire mu kire wo se be ma ne yade ye no mo de ne bre me no konfo aboaje de dize kan waka mesi me nkan sa ama tia me wa ha amata woni wasem amata no kura nyamia woni ne wasem amata no kura nyamia firi na no ye ne chiame adiza ye amata wu owu na no ne chiame de onwi wo ha sisi ye njum mfa chame ne monta onyan so ojan mechirim comfort won ka wade me se me nkan asa me kire mu kire wo wo mu se abrante wa enfum so comfort waje wa enfum so de yanso nyina so mfa nyini mabi nipa wiase hukum nipa na nkohwe uka kete magana we nambia ene ma ne bi ne aboaje obayi ka sai ti o comfort waje obayi di ka kana se ne buso fo patame aboaje obayi ka se buso fo be aboaje bisi ma nye buso fo ne hwe won se ne buso fo be patame be ma na dia tum sa de no mi waya me boni ame sa na dia ma nye o mu sempo ne ka pe no mo ti ase ne buso fo be patame ya patame ne me o mo ka tira se etua wo dwan be ma wo papa firi ko fo di o ma so o ma ne sika ami e dia be pataw enwa ne ponte sa na me pe no mi ko no pata mo sa di na kokko wo je me ma sira wo yire e ma wo yire ma na kokko ma ne ehwa de minim sika ade ya si abetua mpatade ama sa na abusunya ne ka sa na be ma no ma me no ka me nya kwai ma ekra me ya ko na ekra me ya adwuma ya busuani ko akwa ma to hutumi tu aka abotumi tu aka ana ma jo tamu ya kapere ma ju musika ya ma hiya ko me musika ya de ya weta ma ba je mu tawo bi na so ade abuja ko na tia abuja ko tia ta ni ma tia nka ma nkokwa ko sai wie ya wase we ma konfo ni wie ya wase wade aba be bom tiri mo ka kire mi sister wo be bom de ni ko ato manso uko didi mata me gase me ko mi di wata ma da me uko didi mata na me se me bo mi di wata ma da ha me da ma gase me bo me twanya ko ko krato sasam bisi na one take the right accent na ko fa the wrong direction na ko create confusion no be ko station common formation na si are ko fa constitution abo investigation no se onu akwase commotion Allah obeda prison baba spirit my guy me period Mote die baba spirit ka mote ye bachwete konfo waje ya asen beto aso ye be dago no so kwesi be hunu kure wom chese ukuru ho ato no e pa ato no nto no de na ye no ene ye fie de nya asento kwa enu nti na ma akọfu ye mi busa se ne ho ato no na ho nto no me pa ato ne ho nto no na o busa se kawa no nsi busa se o se ni ho enu de me busa na me dago no so ye no o se kawa no de koto dem o konfo ko djoba o ko buru ye no o bod ni koto damotom na no ko fa bodua o ko fa doso kawa de wo fa koto damotom ho ya nkasa de o me ni awu eti enu kra de wadifo enu kra de wadifo me ba busa wa se konfo ko an timi ko akom no akokom no akọ se de tie se ah mi busa se konfo ko an kwa akom ko buro konfo baje eja abwaje eja ninja
Confirm body. Yeah. Suma no tisi na o pensana. Chance suma bi o no sapa. Wonu na e kan to so no busa se mi suma be na ba ya ko no nsa no. Confirm body. Ja. Na ko twabo onima ko ka ho wan fama. Na wa nka se mo okay ye ne kure. Confirm body. Ja mi busa se ye ne kure. Ko fa nyama mra. Ebi si da. Confirm ne ma me ku ya me wo kwantinto mu. Ni wa wo amani mu. Ni matimi awurawura amani ni mabakoko na se abeka ke se me ne ma ka ho. We ya enya na dwumu na. Kawano ho dia. Kawano ya busum kawa. Ye fa ni sai. Mira kawa de mnyim dini busum kawa. Busum ye fra pomosu. Apomasu. Ese ohun kawana samba na o kan kire wo. O se sai. En wo da ne ka wo pe ne ka wa se ka wa ye ne wo pe. En ogusu be pe na mba na mo se mo de bablo no kwafo se de ndia hwe mama no. Na ade ne wo no nkofa mra. O be yama prophet bobo ni so mo bia yo. Bablo ka tende. Aboje eje. Sa se mo mu. Sa se mo. Adiza me se Adiza. Me je mpata ne wo ya yo mu ka pra na se. Aboje. Ne pa to abusuafo. Adiza. Ne sa busa ne baba menyi o musi manyi o mutaade ye so. Ya no me ba ne ese wo twaje wo nyame ni. O wuti wata mu twitwa. Aboje. Wo ye ni di so no wo ka ga wo man di. Oni Adiza. Oni Adiza mon twani mo why? Mon twani mo why? Ya di mene ye dwuma ba ne ya so Adiza me mon twani mo. Ase manya wie. Adiza. Adiza twani mo. Adiza mon twani mo. Adiza Mema mo ko ba. Adiza yi. Papa na hoye. Ya fro say. Pacho frame no na wi afi. Woni amata bosomfo. Pacho me amata achia me. Amata wo he. Pacho amata afrimu. Meminda wɔtena fie me mene na bosome na wɔtwemienu mosie ipacho han ensensen mu kanyina wate ipacho mintie sembe meti ase wonti afi na o ma frɛ Adiza say ni kunu aye konfo aboaje de chiame na konfo aboaje ko dwabo ko buri adete no tene nkrase majabodua ho doso na kawa ko fabra na konfo aboaje aburu ya no ne ko to damotum sa ne mandi de ko guni dem na yira odamu ke bia no sebenza nka asembesi ampa Adiza kuna bodam ambusa konfo aboaje a o se ne nsa na ekuno nemu wo se wo kan o kire wo konfo Adiza na eka wo so ka kire wo konfo se maami Adiza maami ni Adiza e de ne kuna ko baabi akote kire nti o mo nko sane no aso asane yade na ye woni misem e no kre ipacho Adiza se hwan na ka kire me ne Adiza se tinie Adiza se wo konfo amata ana aboaje ko ka kire no se Adiza ne maami ne ko bia ko kire no to mo nko sane no nsa no konfo aboaje sane yade na sanse mu nyam mate bi e no kre ipacho minimu ne sa onti bibia sa Maxina adani kakra abem ensen ni ewo mu ni se eye papa ye otu ya no ahona mpese minya point no what is asem no confirm boja kan tell ma what ya confirm boja na kan no na ka kire wo Adiza no emom na kan ye na wa kuni ya damba ye no Adiza na be kan kire wo kan ye ne kum ye recall aboaje ema amata o me kan sa asem nkire no mi rampa cho amata ko kan se mi so nkire mo bra wuni bi menti bi da sa bi asa ni ho ba cho da bi je tie fro wan no me da se me da se yo odi for kins the view dia kebia bon ta doni ma ni enko yentem na de bon se nyamia daroma unya sika na usi efie na ka so bonkwa e Donima Steel Complex na me kan fo dia ma mesel e dan so bo hu na do anchanse ade be bo so dia mesel no nyina e Donima Steel Complex na me kan fo o mo dia ma mesel say Alozinc ana say IBR Eurotars ana roofing ho akade biada wo lock panels nyina e wo asoe no ntimi so tropical roofing sheets nyina no obi ntimese bohwi ne ko Donima Steel Complex na omuntimi emu ana do type bia ope 1 inch to 6 inches ni nyina no ope bia ombetimi aboa tropical nails ni nyina no brand bia ope bia no oko Donima Steel Complex no matimi aboa so nkokwazo ye kira kwan e wo Asafo Wife Junction ye ben eye Ghana Revenue Authority omo ase ho ntimi so nkyeremu bia trawe so no afre Donima Steel Complex penning for 0244 126 625 0244 126 625
Keviat Medasipi, Odifok is the Jeffy, Babu Nokafo, Achanase, Mampontin, Government, Hospital Jihope, and Obehuno. Odifo Mwakaba, Yakozuna Wate, and Yasam Kitua, Nyabetua Biwa Kokunukase, and Yabete. For Babu Nokafo, a Dagonoso. Okay. A yam passe. Confirm Wajikawano, a branch and ho. A branch in Dino. Dino Brufikaka, Antony French. I know. Babu no for conform why Jene Kawaii and say Kofia no hoa, and as we try to send in hoa and Queen Faso. Na say I want. Okay, say Kofia Boaja Kofia Boajene conform. I'm not in the bosom for. I'm not in the chairman. Babu no go for say Kawano Aira free and no ho. Conform Boaji Kawano, Aira free and no hoa and Queen Faso, and Nhyira and Copon consentente. Se kayana ira free ando ho a enko nifa so enyira ya enko bonkom so tentem esa adena yira o anoho adena yira o anoho odifo ya yira wa anoho adena yira wa anoho ohun ade no na kawano yira no enama anobodam amene kwa for kawana ando fa na na hani ya enko nifa so konfoni twa tronye no na hyeda enko bonkom so tentem se kawano konfo waje kawe na hando ya enko bonkom so nye no enko nifa so tentem edifo kawano na kawano se ya hu edam no ebeko esa some so ho na bam dika ya jise ese bosum ne fe na pmasu so waje ne kawa nti odane ka so gane kawa jise konfo no eti ase because on so no we na dwen se wo faka wan se de be obenya tumi na bedu be bi kwa nanka bia wono nanka akom no medi ne ho wan fa ne kwa we na so pebibi afrim enti no enya de da form di nipa wan fa na de nipa no nya gitum se de mo ka se o ma bibia ma ne ni ase no kresa na se mo trans no mo ye ho ne ma de na afi ne de mpa bota chi ne nso e ma no ho ma kwa nche nim se ne ho betima to no because on so de se bi de na de ayira no jama ne ka asa aso bi obayi na otumi bi no se mempe biem efiri mu asa ba nipa ne nye mu no guso nso ka akira na ye dena ma nti yade na wa fa na de gise konfon ne ye ba akona aja oje atwa achi because odifo Christian V power man mi musa we se konfa boaje se kawana se wa hu suma ne fina pmasu aso oje ne kawa se wa hu kana kawana konfa bodam obekuno ameno go for say konfo aboaje se kawai apmasu kawai a branti ya fe si ehu kawai na se konfo aboaje be bodam na obeku na enko nifa so nya de bibisha be sie enko bonkum so tentem so ehu kawai na se konfo aboaje be firi mo enko bonkum so ntisa enko nifa so tentem odifo ebezi enzi say me on left and right me yamash me ka so beku konfa boaje ato atwen odifo se na aka kire o say bia homatum na afa eja okwan se na aka kire o mo chance we takoso pa esi bebre miami ahodo ne mo yenwie ye betu asem we so ko esi be nka ba no odifo mitio we na nema bia wi asene sa de bia na esunsum sabi nye konfo na ne dia ena se be enye nsuo kura na na ye obi ade na da ho ne nka se kofa na do pe kofa na ko bu bi kro no a ahohoma wi ase di kan di akiri dada de nya odi anya odi de ehisa so ma ye odi enti ade bi ado pa kofa bia na hohom bi wo matimi ye adwuma enti no wo nye baako na se bi fuma wa fum no mpa ho chewo se bi nya akom sem ana bi be bi odi na ko na ndi hia me na mum no de hia me ye emranse mo wi ase ene ne ma nya me hye ne wi ase de etie se wo fomfo bi ade a se bi onfa ma wa woni kwan se onfa na wo fa so a na se hu a chopa na omu na sumdwemra me hu sa sumdwe ba efi beto ya me admo china o china se mampontin government hospital chiri ope ada gono nsem hu do de babo no kwafo no ti wona etio efri abrochire Ghana ha nyina nsem ban na nyodi gu Ewiase Mu Nsem so mama fa bie e de abobra ya meka che nyankopon ma ne se na Ewiase na ho no sa na ho kwa wi na se no nsem wo mu do so ye honhom wo mu honhom atiase ye honhom agina honhom edinya ese nipa brabo na se hyebre ene animunyam enti obi bia mo modern se ode ne ho be hye adom bia se wo osofo bia wo gini dia wata ma oni akọ ho no bompa dia wo gini dia wo gini se wo nyame ho ode ne tumi nye obi a wo yesofo keke
saa na metena se wɔkyena obi o wo ha mane abebre so pese mehwe bibi mu ma no onya ntiase because na e wo wiase de bia na kala de bia na bofo odi so de bia na enza wo ye adwuma de bia na atade wo so wo hye o ye mpa ya kwankyere be na wo ye o so onya so fo timi chechiro sa ne ma we nya no onim de esan se efiada ene ne bofo ne colors are pay different ene ma wo wiase no element no wiase abode emu so no honhum bia ne na kade etinye bia keke na so ko so fo onim de na awurade ahode wono so na wotimi kyerɛ wo niam a wo ye bɛbɔ ebi kwa na nya bɛyi na ye wo but wo ye bibia enye yi ebia na baabi otu na mo si na ha wo si wode die mu kura na to na bia aduane bi ho no ma da bi ho a wo kra da na mpe wo kra na aduane wo si die wo ye fasting wi a wo ye akwankyene wi wo konya mia nim wi aduane be na so wode ka wa no so onya so fo timi kyerɛ wo niam a wi a betimi adi nkunim menim sɛ wo ye sɛ wi a bɛfo bɛ ye nketo wo wase ye die bɛba odwuma be yi wo favor na be pagya wa wale sem be gina bibia wo tu na mo si bia no betie yi menim sɛ wo kyena metena so man pontin de wo tie mi die ma so pem sɛ wo kyena fiada mpaye wo mo ba kanse wo kona de wo nsem bere me be kan de wo pese nyame fa me so ye nyina no metie de nyina no wo kyena na de ko nyame anim wo so wo ha wo nipa bi no mo nsan de nsanom ato no so atwere da obi so obi e bibi enye yi okwa wale no asan be si sunsun be ne de obeso da na wo twansuo obeso da ye na wo na kuru ase obeso da na obi ewu na ono na dada kanim obeso na ye kwesi obi obetene na yi wo no e onema bebere nyame yi kyere ne ma ekiri no edan wo hawo ne bebere se de be nyame ba so yare bi da wo so a so obi na dia ye wo se wa na wonya bra na awurade mfa ye so mo wɔkyerɛ Mamponten Government Hospital Bible no kwafo na timi nka mediane prophet Kinsijafi wetima agye me number yi na bia wo pese wo ba wayira baabi a wo besi baabi a beduru ne baabi a kwa be fa so obetime hom ye hyehyɛ sɛ de ati busa no mo nkyerɛ na kyerɛ wotima ba me number is 0243 0243 99 97 96 0243 99 96 and 0500 550 222 0500 550 222 0547 520 317 0547 0547 520 317 and the last number WhatsApp number bruchie for no person will catch you on 7 now they send me na me hwehwe na me kyerɛ de ba de be sie ne de obeba ne nyina 0556 94 90 87 0556 94 90 87 mediane prophet Kinsijafi Bible no kwa o kyerɛ ne me nhia na wabrabo na nyɛ sɛ de ati onyame nhira yo odifo nyanko meja no kwan sesia enche adiza na den adiza yen katasa mesremo ye ben ko pa e ben ko tie fasima kakra bi na fe sorry so bo afosima baako wo prepare bo afosima baako o na do prepare ka kire aye konfo ne ye ntia me aye bo afosima baako e be to aso nyame yadoma dagon yenko ni kru no deserve so oboda unim konfo nya hwio konfo krase wono na kuma mu no wagya manaka but oni hu anwode bia bosom na eye ana wo se ade na ka kyew se ono konfo na gya manaka ono akra de ne botom sika kototo ne ma bi beye ho akwankyere de aka ne se bra bedware oto ye ma ya hantan na me na mbodam uto ba ya hantan kokoti se bonya kawasho betintu ka se ntwinku koko dware a wusu nko dware entu adam bo ne da so ye adwuma konfo no wanya odebio konfo unya hwe woso ndware agya no modam batu so ye konfo susubo konfo timi pukọ bi kuru ma wo ye timi udotso kra de kokọ me wu uko bu ma udotso sa na ye kom doso ke zoja o ti ma bu ma udotso ubodu akra wu ma bi eda am ye do aba batu da motum na wo bu awanim kra che obu anese watwa bi opa kan zo ntwa bi opa to me chiata na obu betu aso me so to me chiata na wutwa bi ya bote hwe wani nyina chezo waduma chiata konfa waje me so akonfo buru waduma ye ne nsawe bu afulande na o se da djuma ho ye ne ebe na so hwe nsa owe mes o se djuma ho ye ne suma bi wonu ma ba pension suma ne tikwa ensa ne tiko suma papa bi abodi ne se etiko kim body ne se body ne suma bi wonu ma oba na so obusa na wa ben no yama no ko yanko nti na obro sa wani nyina kyerɛ wo lande de meka nyina ne sɛ papa yɛ otu echi ame no mo nje ne ho akyinyi uyiro nsam bebra yɛ bum onko yɛse bedware aduro no
koda ko dware because konfosi ono de na ko wo jama naka je aka nyina ne se brana be dware adru u dware adru no suma na namu e bia abufo ne niam wo nyina no be kyese bia kyese masaranda afede bibia wo bia dina make say za mo ntwe manso o jina ko ne yire aye na no kati it's a convoy yeah e dia no me da se ke bia tianko dagon ai nyame adma memenda me ankasa me wo fa dumata na yie no ye be na okiri krom ti dagon ya mo meja me na dagon onim nukure ni nyame anum ade ba ko ene prophet Kingsley Jenfo ya mani agene se bo amaye hunie nti a adwena abranti we de fa akawa no ho ne ye me de pa because na me bisa se kawa no de ntina doso na anyira na bodi anyira but kawane de yehu but prophet enko benkunko ni fa me ehu se no opese obene ne konfo no watena se ehu se kawano na ne tumi nyina dai ehyem etu otam a obebrase eno ohia na bontin no hwini sunkura woni tumi bia ode baye no so okay. Yes. The go me de manusi no me tu omo motebo somso no efo pa mu kwatra bosom no hwe nam anu ada mu ko da ko mu twitwa nkoko bensia na ma no aho awe e ho bra ne de konfo mfra okra na adimnika mu ya tetewa hwe nam no amafu ya chakochako asem anya asem na mu dwane hwe the go bosom so nam uwi bia ubetia ka indirect one day bosom ni timi boka etwa wi nyan dua wuzu ye tibi bo nyan yo ama design machine 835818358383584 ye fa course ni kakra bi na fi eja odi for kwan wa brepa me show ye per 2 bedroom flat ye per 2 bedroom flat obetumi u obi abetu fresh 0241847483 ye per 2 bedroom flat kitchen toilet a big hall Mr. Mo so obi abetu fresh 0241847483 0241847483. Me say 2 bedroom flat. So we will be on 0241847483. 0241847483. 2 bedroom flat. Okay. Oh, me time. Me time I'm going to for 5 minutes. Come and say, you know about ne kabibi say. Krum hono me da ho se ese wo no ene ne ma mede ene de o ni kuro no akoye adru na o makoye ne bibi misho opeso hu se no scientific prophet e ma no se be obuko no hono ma komfuata chiame dansi obeta so on TBB asa also on TBB asa komfuata so na ise bi dia de se kawana ya se kawana na ya se komfuata enye one ne maame enti ene man zanyo one ne maame mesho odifo odahwe ne maame se bi de ho be se Adiza hey Adiza Adey yeah Adiza yeah mani pin mic no kilo de bra Adiza yeah ejina ho kasa de na be se hwema efu Adiza ze usu ko nsema ya fi kuku ene be me ko aduro so akojimi no se da bre nko bre mire yini Adiza na ma ya fi ye eti abusua na se be ma na ma na mo bo ne dam ane ye ne ye bo ne dam enti bo ko de be dia de sia hye no ogure ni di bi no ba je frɛ na chance Adiza kun anos Adiza ne maame ne na busua ne de ano akɔ ba bi so mo dam enko nifa so nwo mo enko bonkum so Adiza kun anos Adiza ne busuafo ne maame ne Adiza ne de ano akɔ ba bi so mo dam enko bonkum so nwo mo na ayesa de na enko nifa so tente Anyamo oy Adiza na enkemo hoja na ma vie okay 835818358283583 boafo say ono na betem to yemfa course kaka hello ye pacha udi na kasa free the great my peers me kam kasa free be kwai that's right yan kwai opone kasa na mapom ti say ye kwem na misha na ejuma pam ye na me kakra me kan say nipa okofa saa kawa no upetumi a check on for so be na ubenya free so say na ko board am you because one for company faso ti min say prophet mo ba mu de ye de pa bo beta hia ma sa ne ma ne nyira ye den
afiri ho me ko am chechwa bi na bi na be ko ahene nyame nhyira mo Hale Jatani nie Ai DJ Lovely DJ Rock Master yebutu ya mwase ayeti o na u se wiase the gong enkoto no ye asa so ya mwase anyansafu asa so ampa ana metie anyansafo radio ana nyansani so na hostu that's ramete the gong that's ramete o ko fa ka wa no trena woni na busuafo nyina omonko pa komfo na chew no mo hwe mani ndwara duru na no honto no nyesa bibi boni besi de go me dase Messi me dase pi hale hello ebacha udi na okasa fre he eba yefem ko si bi akasa bi se be kwai what are my deal obana no odi bye bye hale so dagon Jatani nie DJ Love ko dia City Boy mesumi the word to be poasi awini nkwanta City Boy ye deal yo mama chia me papa na naje mama wade adaworo ani bi me frewa wo mfa wadaworo ma me frewa wo ba me frewa fa that's ramete obano na no odin asa opeso defend ni kunu nemo mu be no are ne de e wo no ho ba bi e hye bia wonyi bie na konfo no so se bibi wo mia mu ba bi na wa chichiri bibia ni won sane na mo so nhia fo de modaworo ma muni mu ye na se mo ye ankasa mo be ma yarosa that's ramete hale Egon Jatani nie Ebenezer ni wasante askore eben de me kan se ene konfo no de oso ya na se wonyema nipa kro ka wan won ho no won kam no kure no won famra eno so beboa nipa kro na ebodami ne dase yemfa de twatwe hale hello ebacha udi na okasa fre he Baje me kaza free be my friend puku. Oku adar my deal. Me pacho baby na mu bi ameden encha kese pa di manu. Ai mami confusion no na afaka we. What is the na ono na afa. Yo ni nyina yemfa nkoko na muntu aso ofie munyi ho chinya we ya futu sem de mo bia ade nya ode mfa sanko kan se adum ni opani bia na osuma himfie akofa ade bia ise kawa oda na jo na bia man so na bium sa ni boboduem ante no wi sa de ehu odi fo yako se na ka twatwa and the gone the woman say we china pa bokasi e be ya nka wa wo pa we bomodi an brabi wa usisi ukotodwe ai se stroke pese chiwo wo ho no wote onemu wo ho asa nanse a chiwo sa ne ma nyina no se bi kura akotie sunsun obi ato odu no akotie asobra ne nhwe ma obi no bibi na pese ye wo asempa na pese to akura ne wo ho anadwo na bibi asine so no wasensene na nakoto hospital twere symptoms no na ye ase ebi a no akodie aduane boni bibra ne nhwe ma obi pese o ma wo betumi o wa no kasa oda no kasa nem no kansem ade echa no ka mehu wi obi a no ko adidie sunsun mo bra ne mfa babo no kwafo no hwe bia no bi person ma ba wo babayi bia no person de yare bi to so bia na wonam wo ho na bibi ni nam wutiri ma memere wafo no mo twa bra no na bibi ni nam ni nipaduam ni ti ne ho hyehye no sa na manyi na wo ba urade ba fie so amia mo oduru e be san so ma sunsun mbambo ma ho ato wo ba ha benye odum just spiritual soup and oil na bi bra na beto bi wo Nhyira security checkpoint wo ba benya bi na de akobo ho ba ne bo nye den 50 Ghana pe 50 Ghana ne bo nye den bra na beji bi ne fa kobo ho ba na urade mfa ye so emo wo ton ade aye nto ade a ton no bi no bi ton ba ne de koye wo de nkoye yegunu so a na woni abere babo ho ban na obi bia nkoso obi a woda so da e bone obeso da na bibi di so obeso na wotwansu obeso na ko we bibie nyi wa setena mu ni favor prana urade mfa so mo a wo yale abra wachina wo pa wo pa mfie bebiri na wo se ma ye drama bra man pontin wachina na sa na wuku ada bia to ye cancel ko sia da bia so ye canceling ene mpa asore ko sia da canceling ene asore bomodian se obeba achina ye mpa bokasi anopa no nwotwe ho 0243 me number na je na twuro ni ye tu ba bi na china fa ne fa bra na urade mfa so mo 0243 99 97 96 0243 99 9796 and 0500 550 222 0500 550 222 0547 520 317 0547 520 317. What's our plan? Abruchi for Munji number way 0556 94 90 87 0556 94 90
87 minim so esuti na oba wo de dance e be kofi awrade nye ho senche no mani si obi oti mi bi awrade nye amane nye nhyira sana hwe Kings TV line na se wo hwe me live yi Kings TV bu se me numbers ni na gu TV na se onya me nhyira yo odifo Christian Finyakopon wo nhyira won so to na moneko na obeye nkurumdifo ya so awrade ye ko chen wo to kete so wotamfo no kan ho a manifa 77 enkonaji yakamo Creativity only pays in a civilized society.